يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا الذي يغفرنا عني إلى موسى كتان بالله موسى أن كيا يغفرنا غنا أنجن نمرون تري عبادي تينكمونا بني إسرائيل la osro benu ngono ayo meketa tanjike ma tanjikiro sino hilli ikini ntikini sigindi ndiga andi ndara aywa mu'jizanu benu ka kini musa yi aso ka hamante kabu uceke no wonde kensu ka hamantinya kebida fir'auna di siru akibaren timmay kebida kenya wornya keta nkomu benu gono bani israel kamu tumi wujunu sere aru tanyire wujunu sere andi ndiga urondi khabugo awo nyana antanya nan geta kamu khabugo awo himbe nyana sana kenyo na wari allah mu yinde bismillah فاضرب طريقا Ibn Abbas radiyallahu anhu birakebi Allah gara lamuruti Musa mundiga an aw ambugo aywa ala yamari nandi Yusuf wono arambugo di batte ora ko di Yusuf qabru Allah gari idaro wa andege nyadi na aro hangin na ganindi na sidi di surumunga na tontente hangin tatumpili abarken sabuda inyi indaro lokube non na hango porno lokobane na hango lono illa gari gemme kedi ku sabura nilin tatum pildi suna abarken kita yusuf kamane he Allah ko mengi odi Allah ko musre hurenda ngarinde na hangai hurenda na angarde su ago hadar lokobedi Allah hinnen dum birani nonga Allah hinne hadar ranyen nonga ke sabra wucin dalla ikhati arandiga ke bidenga awam dunu ada yaran qase yoni la kem pi karati ken qaso mo siri o ke bidenga aywa ala mo on ko ni kenda yo kenta daga ni ka sharti wayde nga worno aljanna di kapanga atin dungete ari kanda kata wallenga tikin yaran qase aw arab won kita mo sira ga fatina aw wonna kuma wugina sini hondu yoro kam tumi sini awa sharti no goli no kutana aywa nganda qaso nan sageli mina wondi Allah la kinyara tagabe Musa haygara sharti mu to yaran qase nda tawarno aljanna Musa wa aljanna Allah wa yana dina aljanna shartu du komida cikin ni digan fuwai ay digan fuwi Allah subhanahu wa ta'ala yimira aljanna shartu du serunda ti gollu be serebe ganda ken golle menya anga na di serebe ganda kero kenya ngoro aljanna anda to ngoni ange maro ndio Allah yimme shartu kasunye ila qawruke ila utu di bagi idiga arondi isrun tate bani Israel ya watate bismillah فاضرب طريقا angana diga wakati bi ke anda ki hayna Musa anna kille bangani لهم an serun dangani kille nyaida ti do kon katundenga sapejindi yabasan awnyana kille kantenga ari kamanya mariyam batu aga kinye ara hangen katu hangen kawa idangi
لا تخافوا موسى أنتري كانوا تركن ننتي يونيرو نندي يوالجني كنتنا ولا تخشى أنت كان نكان نتامو تقوجيندي إنت يورو نندي موسى أنت تقوجيندي فأتبعهم فرعون فرعون أي غرام موسى كريم بدو تي كريم يوما أيمي ويدي هوندا فرعون دي كريم أيوان كفارين اللي كرينا أو اللي نعمنا هم بيجري كفاري يتوجيندي وأضل فرعون سانغوني يسرون دي بازاري كري كاتا إيمي باتينا فرعون أمي كان أي ورا هلاكيني parce que ati wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad ngenda qilli kata ho kande ma maganta kande kille bil aks allati la kembe halmari man nam pagato kanan kendi kanan kinga mo la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq agandang krikata ho ya himbe go tunga tagandaran kutana manga dabar بسم الله يا بني إسرائيل رمو أباتو كتنغان دا كسني إلا قلن فرعون ورام كنينا جدين تاتينا كمان جدين تاتي بركانتينا ما تاتي تايمانكا سنبانا او تورك كني موسى أغنقل لي تاي آغا دي كتاب انتاغمغا ونزلنا المنى ودا كمو من ينقني أغا كما عدو يلينكاتي akumana ke koni konu gangu ya bani israel kubenu go madina yi tagendi allah farin kin sallallahu alaihi wasallam awdo kunyi allah gara nema binyi kismanu da ni simman dikenga Allah ti dangani an kunna nyige billi hom ko senenga o gara ga warja kenga o ti dangani kama ga fisri adide kama ga awa barani man ku fanande anda kenya nge butu yenna yanka aga kama yimme biya nge Allah butu yenga yanka kenyemme kama ken kama ne Allah garu an kende imbendi de وإني يا الله تعالى يقال غفرانا نياني يمي دغاني يمي بيغا ساغي بكا هلا كبندي انغنا ساغي عند قطو مغومو يكو يا اهلي لان التوبه يجب ما قبله تجب ما قبلها ادي ارو اكمن غير الله بانيناو كم بالله اغولي غولم بوسرنغا كم بالله ادو مكين كما ماغو كلا ثم هجر اورنا ادو مكين كما ماغو كلا لومبو ايوا انغنا كارنا مبو دني كنا مبو دنga de walombu go sere su hakandi aw kala na dar bani dume nyamundi ahabbul amal ila Allah adi wa gollem pokanu de kata Allah aho duma danyani aya mutinadro qafariye timmante ulalingin tawo kananke aw serebe ga tubi na limanankawo na golle siren dabari an to oken kamma mangaw Allah ge mallema on arna kinyoda bismillah wa ma ajalaka mani neni an kinyondi baka an sarunga Musa Allah subhanahu wa ta'ala aranyinan kinin Musa nanti ana tanji ke kota sumu anda timme iwo kitabin kinne adangi fa atmamnaha bi 10 fatamma miqat rabbik ara timmandi tammu ino ngemuti Allah wa ta'ala kuntinga gannindi kinya fir'auna to halajindi aw sumu na sudi anta yigini anta minni anta kenkene kebrenga Allah la akada nandi aro tanyere sire ana kun kririni ana kun sugandi ana kun sirunda imeni sugandi iri lido me likata turu ko sabura likita be liga ari bugu ara haruna wara kutu nyingolandi nandani akhiratu gudi awri wayi ngodi kamma gari hina mawati kenda timmi Musa do tanyere li awa kem palle Musa e me qoroti baka kundo me na kanuye sabura kata ikamangi malle maunga ati kebirenga aga yini gidendi ya sabuna allati wa ma ajalaka Musa yani Allah mu yana tuindia himbe ganya asrungara himbe nya asu ari halle amuna kenya kara bismillah qala Musa ja Allah dangani atin serunga i haymur neke mu awa wodin batte koy makortna li yayin balle sisa
وعجلت njoko ni kinyamu إليك katange Allah yang kama لترضى ko sabura anna jamundi awa anna dungay ka ho andungay kasenga andunga dengi maga ara luzura kini akini me awa maga mo be ara kinya sabura sega tada liki wakati ya angari kenkane wanda nya kinya sabura ngato angi munda andunga dengi maga nganna hokka hayda de nanya kinya sabura bismillah قال Allah kahinu Allah ta dangani فإنا ko kuka قد فتنا قومك babato jarabin da an surunga an palle andiga hate bani odi jarabi وأضلهم wa السامرين sabirin kenda an surun sankunni ya gumbon batude kebirenga Musa ko saga sage kati surunga abutun ta qore tu yokote Allah biya kinyan kunda sisa kitabe ngurni kina gai ken tabindi an kuma kinne masore ho ya mahilla kape mbe gambon da julubu suya kiyo Allah ko musram butundi kiyo Allah sira ko mun butun Allah ko musru Musa da Musa tana ibutun Allah da inda butun ime da abada Allah ko musru ko kundo an anda Allah haqqin na gasbane kinta gemi har wonne amma ime an wadda munidi ya haminta di bismillah قال أيها موسى رئتي يا قوم أتي أنصرون ألم يعدكم يلي أنكم كما ما غنينا أو غنينا إن غنينا سرنا الله الله يمكن أن يكبرنا خمون أفتعل الأهل يلي وجين اللاتو أغا كما وانجيبو يري أرولين كنا كن نند الله أم أردتم ما كنا لامورو أيوة بوتي نيان واجبي أغا كما جلا أغا كما أغا الله تنبتو الله بوتولي كن كنيا الله غدوا فأخلفتم موعدي أغا نينان سوغي نجي تاغلي دين بالي أغا مري قالوا iti Musa dangane o kuma an nyinan soogi بملكنا ti o yimme himarante de yani o se man bi hede ولكننا bat ahdani mo be o ku be hayge حملنا أوزارا ido kulli kindi aywa ido ku gutundi likunyai من زينة القوم gilli serun awa gilli serun suram maganga yani fir'auna serun suram maga o kadun ko o yakundo serun da kinyal logo awa qibitunum maga nanti worni ande jaman bi maga awa ande gamundi andu serun o tagay kam man mesine honga be ngama donc kimbe tene o kenyan to o maga fir'auna serun palake halle kan ingabe bismillah فقذفناها kebirenga ora kenya wara yimbendi ti samiri yu aywa yamarindenga فألقى السامري o kebirenga anto ora samiri yu ka ken qaserindi كذلك aywa ko gara ken ngara yimbendi mo be hoyo ken hana ma ken gara ken qaseri awa ken ke qajantendi فأخرج عجلا kebirenga akusa gara gumbo bugundi لهم awa iserun dangane جسدا kengani hatedo chiemai له خوار kebirenga qasa kannen qawadanga فقالوا kebirenga awani kemo yadi kenga yambane samiri yuda batanunti هذا ke gumbo ke anaga kamanga ke ani Musa yimme kamanga نسي tikembelenga Musa mungi kamanga yire adiga kirindi ti ora mungi akada iblis agana tina nyami ade hay kun mo yimente amungi kamanga yire ti ora mungi girendi ke mo wadi idi luzuran kini ne gamunde samirin yu ayan kiyoda de asallatin di wa kharen kamma wada ya maryam batu kina gadi ya wai gajan ne gamunde ma akhlafna ma adaka bi habib bi malikina o ma ya toduya ora ko bure ya maryam batu ora wati ya maryam batu nganari siya a tude akamanguro allah ma gandaro allah kem bala qinun tenni awan qinun din kinda yi Musa ga wurni atarumo man kanindi qaru kanindi sonko kanindi lege kanni so kanni manukulate dok mala kinda bar gumbo ketate ati jaman daru tanyere be go dome keni maniya ati keni fitinan kanni keni jarabu ni bismillah أفلا يرون
Samiri yotida ati angu nyagante Musa adallade kebila njogon hakaringan kebe yampakarla ona kummen kutu kubenu ga ma ma ngite logon dugu ya gari ona waradi ona yimben kuma kama kebila na sabunya wandi honyeni agara garin go tawara ya antara ya mo kenta sibo ma o Musa dalla kato bila taw kunu ona kummen kutu ona yimben ladi besul je kale ona jogadi ahire burenga no woni to na bure ila kenya bane besuri kalleli junubun bin sabuda wandi honyeni o mato mukida ida warani anga kaje wati kebe himbe gawa ma arabu ndi ara kai aw Allah gara ko mo gobe bane fa akhraja lahum ajlan abu ndi da anyamani anya gumbonga aw kasana yimi kai hinyen ngala kulli hal allo o kamaneda allo an kun bi haya bazuna an kun nan timantai bismillah afala yarawun allati dangani yalli wo igunya genda gumbo kaywa la yarji'u anta kamana digame sagandi katti kunga an kunyi mewo sehni a kamanda sehni an kutangu nan timantai wala yamliku darran iya genta gumbo kay anta tora marna na nyondo idangani anta na hamarna na futukatiya kenya na kamane kamo walaqad qala harun allati haruna ni gada koni idangani awagilli Musa gamarre hadna kirade ya qaumi haruna tiyansiru annama idan gun jarami tike gumbo yang agana to akamanga kenyen arrahmanu ya qaringe haruna batu on arrahmanu ya mariyen dabari qaringe ya mariye aywa ana kem batu de qalu eti haruna dangane on tagilli gumbo al ogani lazimin danu ya gumbo ke batiyen kamma Musa gansage kato ibrakebe qala Musa ga sage Musa ti Harun ma mana'aka kenni mannan kaba birambe an gada surun mare iga sammu mannan kaba la tattabi'an anga min batunalli yani an tattabi'ani lakin zaidan afa asaita man qarinya mariyen kuta basan ta'u kapa Allah kuma burunga sire Allah kuma sirendo Allah kuma buru aga bakame tatiya ina watu ko ni Haruna magumbo batu anta ko yime kapiya bismillah qala Haruna ta dangani luzura kinne sabura atimmare me la ta'khudh kinda ni arigandi ay wanne kamuni tayi intenga sankan intende yonkola inde atimmare me atimma arigandi bilhiyati kin sankan intenga bira'si magin ligati ay wanne kamuni yonkola intenga inni ari nogim paga asankendi ni kite intayim paga yonkolandi atinge Haruna ngata o kapia himbe sabuda nkanu an taqula annam magati ambo bogonni israilan kondo menaga bokki awa kibringa awa khashiyatu at-tafarruq wal firqa mumkinna qura annan ta'idu menaga ngandaido menaga angabadi awa kimbonon dinden nallo nganda bugidi kena ken kana ijtihadunga ando bogo bogoy kinni masiba khore bogoy ni masiba khore ninkanu gi bismillah farqam qawli anna maghariti amin diga men tangi aniga ngabun kiadu kunganda tihimbi annakinya andiga no to do me aga bono ngi tokki dia anga ndara anga himbe ko nakenda wari ngara yadi kya kallai mal madu ngi gollenga anga tuqa nginta gumbo batu qala kebudenga sa adillu zurankini hada more me wa qur'an wa qaran luzurakinna wa so qaran luzurakinna anna luzurakin anga mal luzurankini ando an kapalima aga dabba ka me so renda bada aga me famuna bada bismillah qala kin ya brakebe aywa Musa din man ni angel la halanga samiri man na la halanga
قال أيوة تانيا نانيا سامريوتي بصرت أدينجي نغاريني هون يويا يبصرون يكما نغاريني تكيبي يعني إنه هو في كما كنتو فقبضت كني ماني غيري غاندي قبضة أيوة كيبي كوتينغوم بو حكايا من أثر الرسول اللي فاري جبريل سينتا باتيني فنبذتها جدا كسي يا سري أنك هم نقوم قدن تكدي وسولت نفسي ngin kasura magandi kemo go yadi aywa annaka mun indangani nandi keme ga nyako ne kete hiduro aw annaka mun baske chanya anya kundo ade nyon gindin khibari nandi ke gumbo aw koy Allah gara ko kono mo be aga kamanyani ke Musa yimme kamanyani annaka mun di amu Musa sallallahu alaihi wasallam ado ke Jesus sare sine bane ismin bani Israël telma ga qote ni ke ma diga sara gunendi honuna ko ti halale adi halale Allah subhanahu wa ta'ala agilla tunga wama agar himbe lamuro awa sabun dabar lendum be serinde gunendi ken goni kala ngara malika ngara ngane jibril ya lakin yana qorondi kem pagatinga ara krosi watskanya siri ya qoren nan taw akhiran qoreni ara krosi malika ke singa na kati hukante sui aw ngarni agoto ke brenga batio nyini ke si hinunda ara sijura nyugotu na asayima anda kati ite kandenga aw kayono soki kandenga aw kayono anda kati hukarante be aw ngarni ke sabu ara seke wudu na warema ara roke kajante bane ay anya gumbonga gumbom buga nanya ci ndo horenga ya sawra gati basurtu bima lam yabsuru ndahuy wa doqra imakimme doqra yani ndahuy wa ti imakimme ngerin kitinya haga kesse jurande kinya ni mo anda kinya wala kama lani wala de Allah hilu suka wako ezo Allah dun konu motini Allah hinni ka wako ni Allah himbe lamur mo be kinya wunyana fir'auna be gam bonon tak ataka honsui kingara Musa be qorondi kinya kifarenga asidna Jibril Allah kominyani adun tinginyani Allah yimira ma ko Qur'ana di mo siri na kanuna tiga kengara himbi qorondi kinya kahiringa in al-umur bi khawatimiha kan haqiqan hisri nasrihi on tawna Allah garum pay jambale Musa woni jopara aga khorono ko be ken ko nisre hew ken Musa ga jopara ken ko nisre new ngala gar xammo do arno la garusro bismillah qala kebira Musa ti fadhhab ati samiri dangane ati diga fa inna laka bugonara himbe ga wanken dangani ngarin ta undi angu ke kute andiga menye na ngotini sereda anga na himbe wari ay tinto lemma on tinke do serena akoy jango ona katime an me diga na ken ko diga bakko do mena min bari Israel angu kute ndiga angu kute ngolle ngake be anga na serebe wara ngotin tinto lemma on tinke do serena ga jango na katime kiani nanti bidi agumu onne gamne fasiqunu na lati yani kutulle mawo gilli sharia kasanyeni o Allah faren sariyan kadi kemmo bana yani adiga awro gunninga Musa nya munana imme kari nga Allah ta dangani maga kari honnan sirin yani awro wayni wodi maga kari duare minyani ali ma barke mundu kin ala kul hal duare ma gondo honnan sira o oti Allah nta sire qalle gana la gara ko honta kahirira ga ngara ho nyo sire malla gara tsandi a honnan sira o nyana kisindi
kem balle musa nyan kabana kadi ke samiri addina serumuno harsa inta gaba wo iraq jamani ndi harsa wono min tagaba yahudiyan kalte yugani wono illo wo yahudiyan ndi harse wo kemmo wodi inta tintono serei ido serenta hagarlay ibane yani yo gidun kamma ibane illo mo siri samiri aro saibu o dina qasundi yallo wono hillo mo saibu ko ni kunta ugine sire baka dunar lengi Rasulullah wa inna laka maw'idan muzadadina wandangani lan tukhila anta ken sogini ya wati bi ko Allah ma andak ni ganya kan katana anta ken sogini wa katab la gadi ata dengan hina haindi kata an kamanga an kamambe an galagari aywa lazim ndana gananga kimbati yen kam ahay hina katam la gadi mo gara biti yimbenga kem balle mo gara way fil yammi akam gullem way annagamundi jinga mendi wayndi da kurusi na bi na nyaka ngullenga na way jindi ay mejondi hina kibira diga anta qula lam sasa bismillah innama ilaha musa ti dangani kibira aya okay innama lil hasr kamane tananta himbe halle Allah kenya togonni Allah kiyani kamaninga tongu badi tunganda maganda akin Allah nge kaman yuruba kullu shay'in wonne besuya tuwaguya yani nge kaman tuwagun yuruban tenni wonsu in kaman tuwagun no wonde wonsu kin Musa digal lagaringa hanabi ga kara fa alamannani ana Allah adigal lagari adi seru innama ilahukum Allah kewreni hinyun kola kini Allah bana na guni awreda arasisinga Allah bana na guni dinan ta sikya bada maganda Allah bana na kam dinan ta timina bada manda timina Allah bana na kam ho ga tage batran kam kini batran ho ga lagari batran kini batran Rasulullah التي كمغياني أقوى قصة قرنا عن كمغياني من كما من أنباء ما قل لهم كبارنا سبق وكونغا دنگي قد آتيناك أبادي الله فاري ودان كنكو من لدن قل لي أنندي أو كنكنيا كن مني القرآن ودا القرآن كنا من لدنا ودا الله صلى الله عليه وسلم Allah ga tawo be kini akani min al-ulum al-laduniyya ara yenna kringa hin konni khore to qur'ana ayano simandini dunani manunga adullah karanni manunga aw simandini hi qorunga wangna ke Musa qasa kawtuna hay aw Allah faram buti murana Musa tampi qonnum maga atampi sirum maga anda kesunya do serebenu ya aga dangi bani keni tugaru hananga hina illa kape na utuke kata Musa ko fatini ay serunya na meita agara tambe be nya fraona wa arhimbe kitai serum ma tambe haran ko to kinga or Allah ko suru asu ko mande ijarabin dengo jarabiu hilli konnum bange i mesrum bange konnum bange i mesrum bange himbe gam pasu himbe ki jarabi nan koto kenga Allah sallallahu ay me kan ke mo yadi
ya sabun waqti su Musa hin konnin nan gaba Qur'an da dinan da annabi min suya ina ke faran suya man sabura agara tambe be kita isrum bangi agabe ni mo usul dinan da agara himbe kita konnun bangi Allah farin mi kan ke mo yadi ya so angande serem butte murana a butte murata ho himbe da kallenga ni noni bane mala wodni keringe kallen ta bana ke kallen ni ke kallen ni ga me Musa atampiye ay mesrum ma agabenni Allah faran ka atampiye ay mesrum ma agabenni ya zawani waqti su an Musa ka waran konni waqti su Qur'an Musa ka waran konni waqti su yana bono Allah faran yum matunu na ho gabetu anda kiyesu anda koni o hoy wotunu kenta nga tabane nga omega kentu kebira Allah faran yum matunu ina Allah qanuntu ini qanun ina Allah qanuntu ini qoni kyon na sabu ya na jidi wurugin tabu ya Allah qanunte mangara kanu Allah qanunte mangara qoni anga Kenya anyan kana daiman Bismillah man adin yemmebe kinga balli baka aywa Allah fari andangi hinkunni qore ya gama tumoni tay hingan Qur'ana ya ken kamanenga awot wutunni lik junubul likenga la gara kotanga do manu niya aywa ken junubul likenni akamane aywa ken wa kellike qoni bono likeya kellike wutundanunda la gara kotanga de junubul likenya ya likenga keni liken so burenga anyana wutun golli ko nyana ngana gire qabru ndi bane ajunubu ngornay bihinna setanga keni like bureyde atimem buguntenni angari nyangenni anyaguntenni kanun da honyeni na to qabru nga masige mbira ana wutuna Allah gati himbe burendi ken burendi bismillah yawma ya Rasulullah yangenna kotan simma yunfahu iga futandini kinu wasiya wa qarna nanfakh ugo futandini fa suri butunni kini futandi hilindinga besuka wundini futande beya ke kotanga anyandai ti yawma yunfakh kebrenga ti nahshurul mujrimin kuti yawma nanfakh kebrenga nahshurul mujrimin وسواء ينفخ كنت واسمنا بناء للمفعول لمسمى فاعله ننفخ بسم الله ونعشر المجرمين كي كوتانا وانا جنو يمون كهماميا كي فوتن دي كوتاي إيا غالا كنجري غيجرا غانتنغاني يتخافتون كي كوتانا كافرينو إيو غندان دينيانا إيميدو ميدا غانديني إداتي ميدا غاني غندون دي أنكم ما هو وچدونا دي ما غانتا بيتو تمياي الله تي أكون وياني توارنا بما تهونا إيغو كن كوني atikenni birenyai I hotile munda qorengatini killeya angumma wuchu illa yawman maganta kotabane kin himbe go sere mungundini kollatenga kin la gara kota ana koto nya koy hakar ngogilli angom munguran kutu sere ngara himbe nya kaburundi arangara himbe nya brendi ken wuchangilli nyande honati bitotami honati kota bana to wurin lagara kota kanu be ga wadi aw hakare mungundini aw taga honu munguran kutundi bismillah wa yasalunaka ya rasulullah makan ko ku warna antirindi anna gamunde kannu kota ko ado ngiye yo antirindi ken sawuda ngana hasoda am pay jabu bi hakinni sa onatu ikumma nya ina ya gatude ay kannun kota kun sawuda arun nginye sawuda ya rasulullah wa antirnini bakka gidum maga kuma ngo kuma dillah gara kota dunawo gilli kemi la gara kota kemi da gidu ko ayna xammo parce que anda ko sisandi tagono ka kemi da gidu ngena xammo
ikum ma gidu huwa qora mo be igandara mo be kan sebeda mo be ko ngani ku inta gilli inta karne inta bakar kisawira tirni ta'annutan bismillah فقل an wotini dangani ينسفها nge ربي kama ngo gidu ligana na way نسفا wayneya nime nge فيذرها kama ngo gide ko batun toko قاعا biran kulleya anyoronte ngani لا ترى عوجا ngalla na hainda na ken kotanga anda no kuyang kante walli munyen kamma man no kusegende yimga yawma idin gidus awa gidum may kotanga يتبعون daga hon su ko الداعي manten na bati qirindi kanne no kunga لا عوج ken kotanga ati nyenge inda awa taga hodangande besuwon أخشعت ken الأصوات kotanga kannu su ko manten na magafagi arrahmanu dangani فلا ken تسمع kotanga nda o muku لا حمصا maganda dasa kanne ta duron tere kanne sen kulle ni kin hamsuma so mo dasa kan gidu mo bakano aso wayni bakano ari qoto yensu ko tinu so bakano no ko yakando be gono ko tinu no gidu mo walla na rampli yensu ko mande mo nyoro hatta ango gide ngalla selin gide antara duru anta kolongo na sabunya alla aso nyorno aso yensu nyorno yitentano so kentano muguranta digaranta liranta kanni ngo bakano no kubeni khadiga doru alla ta'alli be su ko mandango digana bismillah يومئذ adike kodanga لا تنفع الشفاعة kanjon den tan na hene yimbane sudangani إلا من maganda yemmenyai arrahmanu gadunge kendangani nanti an kanjonde ورضي aro aywa qawlan ay medunge digameya aywa arrahmanu kadangani ay medunge sehenyu goy arrahman da kenni mani la ilaha illallah la ilaha illallah serebe ganda breken kamma nan karaken kamma ke birenga andunge digame be gani arrahman digame nga arrahman da mani ko komunda la ilaha illallah am breken kamma an karaken kamma ke birenga lagara kanjon dempi angen to ko nadi allah nyana sabuyi na komun kanjon del londi angama warkendi ka komo surun law nyana sabuyi na kanjon del londi to allah nan to gida kanjon de mulla garade qur'ana hakamu kenyi nga koda allah ga dungi himbe nuna nya kodi aga dungi ina himbe no kanjon del londi nga su sembe ne maniya la ilaha illallah asembe de ki ni komenni na anan siti ke ngade la ilaha illallah allah hin konnen tano himbe gan qorontai la ilaha illallah konnana serebe go kinyana kahiriya kin kamanyo kahira kunnan tinta la ilaha illallah kunnana serebe go kinyana kahiriya kin kamanyo kahira kunnan tinta kina kun mo silan kampansi to ko jukundi aro sariya no gondi bismillah يعلم ما ad allah hondu بين أيديهم kenga o aywa ijon nagane langara ko danga himbe go no allah watu وما allah hondu igara kento ki halle dunadi ado qabru nda watu ولا يحيط taga wono manye go goron kadini tuwago ya bi tikengane وعنت الوجوه sere harango wakati be haranta unte kemminiti himbe go nyana nda yagate wa ana fil wujuhati ya allaqun sukum de ma yanga الحي ngari en tunganda ngani sikanya ngani kinni koy allah aya man kutunni al hayy ngarin tagu nyimambali ngarin tagu be ma joppe antalla garni ami ngarin tagu ki ngarin temaka al qayyum aya sintimo taga hon suka humantenda asuka humande aya sintinga asuka humantenda nangar ndago ndabari asu bismillah allah taala atto qorun wani al hayyul qayyum to qorun wani
bismillah فقد خاب من abadi yemengi kidurawo حمله لمن ken kamangara hilla kapelli kemuto ومن lagara kota gikedure nukoy serebe likke hilla kapenga wadi ken kamanon goni hajum bonu suru wo gante kadi arno kusini hilla kape bismillah ومن junubo suka mande alla ganda ko qur'ana ni ande ya nyimana awa ken junubu nyanan kelli tutto munda junusu alla ganda hin koni ande ya akona ko anda diga non korno awa korno timaniya awa kama ma ko tutto munda ngabra ke agar khaybunga donc kembre nga junubu be nyanan ko ni gane khaibunga donc ken hilla kapane tubal angana kara islamiya an yurunga na kaba an yurunga na khoromo atinto alato wotai amma baka yimbendi nga khayba ngarari bane di dikedurawo bo kebide nga kewuren keta kinni kahirawo anga kara kahiro koniya kebida angi kendurawo kubalte ngunde asrehe Allah wa rasulullah awulo mo ma tun yawmal qiyamah lagara ko da tun ngunde adi bitinga be yen sawa tun ngunda nan tagili tun ngunde nga alla garu aw kala kahiriya arno kusindike sidanga kara kahiriya awa kebida nga sunna dun gonun gon awa hakarlani ango dumine yimbendi de angana kara islamin kai aywa alla ko musurum martaba anna qasindemo kenga de to munde sereni du mote musurum asre Allah wa rasulullah di Allah taala awtu mundanan duku nadu ngandariga anda pergotono de andariga anda pergotono ulama tuyundana amma simma nan jiwo Allah da hirraide akmani duwa son wonde titunya wondenga na dalata diga guma kutiya yani tunya wonde andi kaman to kono on dalla radu haqqan dalla radu bismillah ومن ari yemmembe aga gollini gille gollen posirunga ken golli nyangana tongundi yemme gani ولا يخاف adi ken golle nyangana takanna ظلما ay watu nyunde de na dilla ngara gode ho kappa ahu burenga ay ولا هدما anta kanna qosoy kay nan di ho baka husrenga la anga kara islamiya bane nyime honta ho honta baka am posrenga am po burenga inda ho kapay de inta ho kapai aka konintengo ti anganda serun tonya iwo hobba kampo sirenga na kiniya angol sirenga na nyime yo hokumpo burengo to na waran kama kemira kendo kana megta na kamo na kebirenga ora himbe ko sisa akara na to ara serunya tonya ibrenga Allah farenga dittu ngunde ne bitenye lagara kota kebida agara to ngunde be nyade kem bitenye haygara kita Allah gatin ta hokka pa hoburenga yani agama himbe nya inda ken kapai ara kenyawo inda hobba ka husrenga agama sabunya ne de angana sabunya hobba kan posrenga na kin sirun angara kunto nya de huwa al-muflisu haqqan ken kama nyani sen kenye yemenga tunyi me maka yatu ngunde ona haqqen bi nyime bugari dunadi ke ba nen qaba seren kanu dai andi lagara ko da am posire nyaw kinni serubenu angari tonya am posire nga nanyime kum pobre ngo wutini aw kapama an ken duro ngo toko bismillah
وأنزلنا الله جودا قرآن ينقني كم غياني نانيا كرامبويا نانيا عرب قننا وصرفنا أكو أو إلا إلاندي قرآن دي إللي غونغونونا أو سيني قرآن ترنغاندانونا إني دو مغتو إلا كابينا كتاينا الله سورينا يغير ذكرا ما قرآن أنا واجون دي سندي إذا غني إنا كانوا هنبينو غرا كيني مينيا أيوة الله تيدا كيني يا نجا كمان كيني يا أنا واجي تو أنا تقول كونيانو الله تيدا كيني دا هنبين أنا هيرينيا أنا كيني مانا ميني دا وقرآن هيكي كنا قولين يقول أنقري أنا مغتو أنا واجي تاي أنا قرا أنا مغتو أنا واجي تاي kena golle ni kene wodi ga to qur'ana andanya kundu aw nyanan dangani hujjay wal iyaz billah arno kisindi ngawo qarne kundu nga anta mogotunu anta wajini tay aw qarne kundu nga anta mogotunu anta wajini tay wonni kenda qur'ana wona ken kamanen kamma hujanga arno kisindi kenga بسم الله وتعالى الله الله تعالى أيوة أمورجنتا الملك أكيني هون سمراندانا الحق أياني هون سو كمان يمي تونغما ما أيا الله هوني تونغما أيا مرandeni تونغما أياني tungkang abani angkalla munta hohosu illa kapanu go ken konni aro kenta harbane ay megari du ko mo be ken bane بسم الله ولا تعجل يا رسول الله ينكن معك يمندي في القرآن قرننا هم كاني إيجوا فارنا كنتم منني أنكما أموتنيتا يا أنكما من يغنى النجيني وتواويا الله ورسوله أو تقول دبنا هارس سوغا دانغي الكتاب بندي الله وتنا دغاني خذ الكتاب بقوة كتاب بيغا وامغا مينغرا كيناغا مينغا ورنا كيناغا أريغا دي سمبيغا دي كيان كو بيسودا لكن قال لي أن أندا كوسو أن نوي نيكونا دا يلا قال لي كتا وحي بلاغ ونيمني أي مغتي أنغاني نيلنا تايمي الله عليه وسلم قرآن ورنا هنا قرآن جنداري الله عليه وسلم يوانيا من أحتندي نارو أصند مندي كم بقتنا الله فارنا لا مورنو إنا كنيموندي إن سهتاي الله لا يأمر أي أتوقع ما تانغا قرنا هنا ملكنا لا تلاقرنا وقت كبير سلنا قري كان تنجما وكم بقتي أنا دبري مغهرني نيجو تاي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أو نكين كن آيابان مغهرني نيجي تاي تام قرطني ما كمان تام مغني ناكهما مي أم بقرندي أو كوكين يناندا أنن كتا فامنو أو كين يناندا ملكا عند قروات بين ننتلا توكو يا مرينا كبرنا أنا كوني أكتين نقامة وكبر أقول كم أودي هاري مغاندو تورو تانغان نينجيل نتاي هاري مغاندو تورو تانغا كرونا ناخرا أنت مونة أهين وكما ولا ملكان قلني مني هادي كبرنا حكمة بيجو كندي سلنا دي أنا كنيا كوني ولا سكننا يا سنة باتنتي الله فارين يمتوندا فإنهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ ولا يفلح من أخذ العلم أو القرآن من السطور بل التلقي له سر آخر لكن يقول صابر كننا يا سنة باتنتي الله فارين يمتوندا كرامون نامن كوني edi yumatun nya marintinya wo na ligandi na tuagul liga karamoga na tuagul liga karamoga karamogon timani serenta taqidare kitana serebe gara tuagul liga manda qur'ana wutu kundunga gapundi
takken kamanenda akamanen takken na logo to akon bindi mo sire na liga ne ya karamo nga gundo tanawai wa akoninte nda su yang kandam pakarendi ndara patenya mi ndara ciye nyami haranga ma kara anga tunu anga famu me kesu ko mande malika ngorna o zawura liga nde na to liga karamo nga kinyeni sunna har Allah do harun naga annum naga Allah farin be gan timmanta bismillah wa laqad ahidna ya timani anna qur'ana hayma yimme malagaru Allah ma farin ya mar ana hoho jiriye mundu ba kan da tawo wa qur rabbi zidni ilma a kodron Allah jidi tawo ya amma qaran tambiye ay tawo mun tambiye ay duwa nya tan arna jidi tawo ya ba serenga Allah nyaga na ti himbe gam pasu Allah nyaga hon sui agan kallan ta sui kinyani tawo kiya sabuni sheikhu nungu qarle mun yamarini ina qur'ana qara in batitai itimma halle isondo mun senu halle na togo imakinye ke marataba ya iwotini da ini du qoto ni nyunkin sori ini du qoto na Allah hinko ina kenya konida andu qoto na nyunkin sori andu qoto anna Allah hinko ini walla kenya kamahina sondo mun anda qura ti nyonkin senundenga sondo mun qura ti Allah hinko nenga o kem pakatin ni ini wara qur'ana man sabuda Allah hinko ne anga de ken dabarni mungunga ndai kendi kem pinnan ni dina nan to qur'ana qarna mungungo dambate wasa ko ne dongo digan kasundi rubba qari'in lil qur'ani wal qur'ani yal'anhu qur'ana qaranga num man meni anga ni ne qur'ana yimew idan ken qur'ana langana na'am ko qur'an kam wala ko mo gobe sisa qur'ana tiyangenda maga hay maga jene ma haramin pai maga sindi ma garin kutu ma ribani ga maga hay bo qur'ana wangi jubandi awo arajunga awan taronga awo telefon nga awan taronga qur'ana ngape nyima jubani har salji men danga yimi awo kona haramin pai sisa awo kona maga sindi sisa awo kona garin kutu sisa awo kona faindi sisa Qur'an yin kuma langana wa ana jigini khairi ay sikan tari ana langana to ken kuma ngan sir himbe nyana ani an kati nyonkinda na harami ke hayyen togono na garen kutiyen togono na magase nen togono na Allah hin konnen gabondi ne nen kama anda katakinga na wucenya aw qur'ana aw senunu wa kem pakatinga aw qur'ana karna wa munina koni awa sheikhun qur'ana to kay jopayndi ke ngure heti hotanam pasaide awre ne ayam pasu honsuya himbe gam pasu honsuya amande kene genga anani an qura an sinu innahu laqur'anun fi kitabin la yamassuhu illa al-mutahhar anke sinin qamo سناون هلوي الحسية والمعنوية هر قري هر يغرنغل سناون تانا أقول منو بيجوانا سنه أنكني مسالين تانا أنجو كمبو هسره أن يغن سنه أن ترون سنه أن كتن سنه أن نغن سنه قرآن وانجل لكن ورون دكيه يا سبحان الله أنا ورم هم بيسرين أني حقندي إن توكيدو الله كمسلم باتي Allah hadar noko jukusre be gono kunya kentu wallahi nga tokki di bate anduna aw surono Allah ga wusrono qur'anan pasu honsu ya ayan qur'an da honsu ayan sun da honsu awajibi no kama onda kine Allah gati umma ganya mogobe anani on takunuma aga to nya mogobe anani o kunuma to qur'ani kitabi qorenye kitabi darenye humma katai ma ganda himbe gasiri
an senni wa har sallin tanga kila mega sinna ko kutu ibla uganda atuk onda tukiri tungira kengade Allah ko musugu tungira kengade walla o tengo sogene nan qura o yilen kitana o nan kitana ngoro maniya o duna o surono o la gara o surono ono nyonki senundi na qurandi na Allah hinko na gabondi ken no gondi Allah ga na himbe nyoda kibla qur'ana wono angana honne be nyaadi kem pakatinga a gabono harafu bane baraju tammi anna sege ana junubu nyaha e kem pititanga ndaw tuna karana ndo mo surde la iqra atarqa alif lam mim kem harafu ngade alifun harafu bane lam bane mim bane harafu bane su na hadu kitene la ken takitene kunnu ngatanda tuna karade ay Allah gara shatin wako ma katai man senne gani ma katai man senne gani kenna haranga ni o ken senna o ken wure haymani tumna as-sawab aw kapa Allah ko muni wonde kinai anani osenu ya garanga lendi anani osenu manandi kinya gandanya an qur'an qarayingan jidi tuaguya allan tuaguya jukuya bismillah ولقد أهدنا ادي والله يوغد وسينيا كتا اغا بعالمي وتما جدي وتما يتنيغا كينيا جلي كوسكاني ngai awa adama arakillahi du tokono ngade ke wasiyara tokono Allah jo gutunga ma hanqayni adama dangani yani amma katta sabarni baka hata humaka ibla adama rem ona ke mo wadi adama rem be gono di hanqay ngadi ntakinya Allah tinna ma kinya o toqa kama aywa anta gaba ngatubul lakum min denni yo nga kemma honya adama ya parce que daiman anya tuba ne Allah tira tubulga kebirenga adama de munka hankai ga manya serebe dangani am pakada to tubundi ma kencuna Allah kuta am pakada to tubundi tubulla on den bismillah ya rasulullah kenna birenzimma ogati malikanun dangani ati dangani an kunnan sujudi adama dangani isujudi maganta iblisa arake ko tanye do qur'ana di ko munna tuyi ya mari batuye na habe ga wai ya mari sogi tora be ga wadi ona kentu ona to iblisa nya sabu burenga o haba konne burenga ni Allah konne burenga ni bismillah iblisa bara sujudi nga adama dangani atim pasai o ko kati ya adamu ke ibulisa ke ni qonniya an ken dangani aran kagun ya garenda hawa فلا يخرجن ya gaseri magasigi ana ga hilli bugundi baka arjanna ni de anda buguni adama ngutampini de inna laka nanto arjanna adama awanda anna magadullu arjanna yere awanda anna magahedo arjanna wa innaka anke adama anta ridaqu arjanna di anta bakaki arjanna di ndake ko adama da keninga ti hank nda joppanti hanka ndama nda kada an konnin ni magasiga na nda nyakem buna arjanna anda buwa mutampini de nan to goyre nda Allah hidum mutanda anta dullunu anta hetonu anta daqunu anta bakaki bismillah فوسوس الشيطان ati shaytane wajini kata adamai قال au bila wajini nga shaytanati يا ati آدم adam yo yallingen an kanda على شجرة الخلد duma yitte magandini ado tunga ko magandini kibi ganta qason wanta minna kin kanda wa kinni maniya kin bayite gay adamati haw kin kinda amagirai adamare daiman iblisa ana hayna
ku hilli armade me be go baka ke kalangendi ha asunyin bani kalle amma ganyime armade me asunyin bani kalle amma ganyime asunyin bani kalle amma ganyime adamar mu hari lenki hoga yire hoga kenu ku hilla wan kanu ni Allah kama sare do to hoy wona besuda nga sunyin bani kalle an to ko kentu mo honga manga diga yire angane himbe kitaka maganyime e dunay moyo me jangano ro an to ko do kenga asorno anta so la kiana o hawa bundi arjanna wa kiawdu are mun qabati Allah ki masalan da man sawura ono du mo to kenga angana himbe kita an wasallo kendi anna Allah kufa kenga ma anga magira mutu Allah hineni bane ho on tanyimene wa honde nyimene hotono walla batendi honde nyimene hotono walla ga kiam ma nyime e imbe ga worni anga nyini kenna basuke yime dabra Allah ki kunno da Qur'an da tagabe me tasu aw mo yugo kunno da abakin ko da tabane bismillah فأكلا hadi ihliye منها gilli aywa yitegeya ken qaranya Allah di wala arjanna landi arjanna hon su diganda kada maganta ki yite bane pe e arjanna honga wa arjanna akula minhu haythu ituma raqadan noqsu mosu ki yite bane kharaken to kono ngana sunin boy ke bane ma ke bane ga wara dia kina hajum bondi irayiga bismillah فولد سوآتهما ihilli awal lawran saga bange ihilli dangani adamare me sawatu nyani no kube ganda bange awan sununi kini kani ado halliya kin na buguno wonni ken al mughallaza kin qana baka ken tugun kin na buguno wonna kutunati al awrat hunaka al awra wal mughallaza was sawat kibara himbe gani lawran sukkan banga de sawatu ke Allah haykuna kinyi ma koda ku sabuda himbe ganya sabuya na madam pawa na inno ku bugundi ramendi no ko be bakengo seren sononini a kin kamanen ta madam pawa mundare kini ya gunta un gambanga de kini logonta un gambanga de kindi olla to kempoya kini mani iblisa olla tay arjanna irame anta to ko Allah kutananga iblisa watu ila yite lira kendi bane ira mun kampi bakiya ani tosiki bismillah واتفقا ihilli nyake wakatinga خسفان iwobbetelendini idu kamandi ورق gilli الجنة arjanna yiti darunga ina kutu na siti duya na ngene du suturi وعصى آدم allati adamu kute ikamanga afisigide para yite nyiga ثم make halle adama kamanda sugandi أتابا na tintondi kata duya adama kaman sage adama kama na riga gilaga matubi وهدى ara kanda ara kinyada adume kande ke kama ara tubun kama kibrenga me e wulisa ara ken kata ama ken sugandi qari ara killanga ken qalle faqawa wa ken qenu ay mimatubi nga hinsuni mani Allah fajtabahu rabbuh من إبليس قال لي وفطرده ربه ولعنه وكن صبرا أما توبي فقوا الله غير كسوغان دي ناتين توندي كبرنا كتوبي وحده نسوغر الله يا كسورا إبليس اللعين أو كتب أنغب آية باني أو تن الله دا فبما أغويتني kunati ankal amma an kutobe angara warinke kamma kingani aljalalu ma ninkinya fisikin tenga mingara kinya magantan ko musu hinni hilloy alla ganda kiti ko mebe da ti fasangon ta kuma anange muni sawaba arno ko hukuma anda kiti ko mebe da ti telemun ta kuma anakin kamani nya gundi an ponda sunna nar la garasu arno gisilike wa adama akiti kenda ti fasangon tauma iblis al-la'in akiti ken kama ti tilmun tauma
كان حقيقة كمبل أونا جانا جاوني إبولي سرا كوتانا أو دام بتي أرانيو وانيو كبل إبولي سرا كوتي كوتا بي كوني ينغانا إبولي سانغا إبولي فما إبولي سوه هني الله يتام الحقيقة هني الله يتام سو دواونا يا أرنو كوني صوابا هنا نصليو صلي أو كرنا صلي أو وين صلي أسوري أو سورة بانيا كرنا أسوري ندواونا يا أرنو كوني صوابا أرنو كوني صوابا كوبي دواو ما داني كني بسم الله قال التي أنكم في اللندون بآدم أنلو هواء بكى أرجنا دي أغا سوسوسو أدو أغا لمو بينو كتا أنكم يقولون كن نقني يقولون دغني فإما يأتينكم هدى غاتي دغني جلي أيوة كن إنداري أغاي جلي إن شاء الله تعالى كبرين آدم ورمبي أغا تنجي أغا باتنجي كندينغا كنتا سنكونو دونادي لا غرقا أنت قلما جيغاون قيانقا أغا يميقوني ميقونا ونغن أغادو من آدم ورم كبرين كندا دانو جلينغا إنداري همبي غنا تكيدي باتي أندو ناسرو الله غرسرو ومن يمن بيغا أعرض أغندا بلي باكينجي هنكوننغا أغما تونيتي كندا دانو كوي أتي مغارين داغو كين كمان دانغاني اللي غنتني دي أكمان دونا أي أنتلي أقبرونقا أنتلي ونا كمان مندي لا غرا سيغن كودان ما ناني أياغن بينكينتني ke kotanga akamanati ya kama mani sabu dangani angaringe wundi ninya henginde nge kani dunadi basiran ningalla na di hari wundi wati ni howali manangarin pinkindi Allah na ta kamandangani ke mogo koko ayanun lankin adunadi andandu mungundi amma tungundi ati lengiga ke mogo yani wanka toko yimbendi kemo gande kebe Allah ke sulla amni man sabda sireni du qoto himbe ga ko ampa wada mari denda kandanda nu murni sire benda tokkidi badde anduna suro Allah gara suro anga ndam tatten koy anga matongondi bira mo gollingen tanda kaburu nyanga kate ngono la gara anna hinki o kebringa sireni du qoto kandanda nu ku nan taron sigindiya inda angara kebeti allati anna dabare an seko indati allati wana ke tokono a hay anna tokono anduna khairingadi no Allah gara khairingadi angana anta tenkoy duna Allah yanta qawrun no Allah yanta la gara Allah yanta Allah ke sukonni adamare mun da Allah faranyu matunun da diga mu hilli sikisu ko sawra ono du moto ku janta sere makade قال أنا سهني أو سهنون المغبية أدي قبلن كم كنتين برامي أدي كندان دانو مورنا غاي himbenda tokkidi bate anduna Allah gara awsruno gawoman adi serebe gandi halle tatten ko ingi Allah hin konnenga yani ko Allah hin konne na ko rengene anga nan tatten ko Allah hin konnenga kenyo yana sabu ya nan sunno men bonondi sunno men na bono kute mo gabono kute wo kute di kunga ndara ngar jagendi angol lagar ni kalla kahiri de angol lagar ni kalla kahiri Allah hin ko nimbali angarin ta unyi meli rintenni
banga lati Allah hin kunni nangen qosenga sere ka go noko antaron Allah hin kunni ni angol liginde angol noko antaron ko na kharaqan ni antaron salli khiri kan ni antaron Allah hin kunni kan ni angol noko kenga na yang qosenga angol liginde abizar Allah hin kunni birambe awamu dana awa akon disrebe ganda bara haruna ara kuke ko mo wasrebe gandi tatten ko Allah hin kunni ko Allah hin kunni hi qore Allah hin kunni hi qore Rasulullah ونجزي من adi o yin min barajini كذلك ke mogo yadi serebe ga balli baka qur'ani Allah hin kuna to na ke mogo yadi أسرف serebe ga daran qarati hilla kapenga aga karana to ma to ngondi bi ayat rabbi ti kama ayanunga والعذاب akama la gara yangan qatayenga kinyan qoto aduna kallenga an qoto qabrun kallenga wa abqa ayandu manta kinki dangan Allah ma ko to gongonde ya gama ko de ma ho to Quran aknya kampang ande digamu aya gidi arako ucinne kane andi adam awanda ngani arjanna anna ma dullu anna ma heto arkun ko huma medon anna ma daqu anna ma buki arkun ko huma medon har mare ma on digan kase wona dulle no daqu nya ko ni dobe dulle no daqu na qur'an kan ligan kan bangenta parce que dulle kinni nogon dura ko nogon peto ngata ko ni dulle haten ka heto aywa ken ka to ni haten dura ko ken to ni heto nogon dura ko ken to ni dulle kibira dura ko non pilli kunyo siri metate bo tawyen pilli ga daqu adu kiyembaki ar hungara metate nogon ngada taw ken to ni daqu awa anna gamundi silla ngada taw ken to ni atadahi kiyembaki ara kun qara ka huma mi ayabani kumale ke kane sirun dina dulle no daqu ga jaja akuni muslim pitikina Quran do qaramundi hetonum pilli kunna siri metate tawum billi qana wala kunna siri metate allati adama dangani nan to arjanna kuntan kitana qanga narid no ko an kitana de ma saga nan bugundi de kundan kita maninya na fatashqa ati adama ngo tampini ango tampini adama bane hede ati adi yakenya lo arjanna me birambe tampiye ngari ati yugo nyaw tampini awo sogono anga hatana anga yinchini anga sorono adu kentana parce que yugo billi awa arjanna alla da ko adama da tandari koren tampiye na kenya kama wa magri kemmodi koren tampiye na yugo nya kama masisa santa on développer na duna haga yarun yimeti ketati ona takandi keta yugoro yagare sumban imagirei mi wotina annaka mundi on bana hosudu mutlaqan hay kore ona wutu yuwonna wutu lengi na amusakan subundi nasoro kumani yagare na wutu na amusakan subundi nasoro emancipation imenu radio pa lengi kungo mandi tinsagi mo gondi yugondi ay tasreni ona tokum طبعا يو نيان كون تامبي ما نيمي غتال دي كيغا وري ira dabari kunya ro ko ma di lengi tan sagi mo gondi yu gunda sire kenda konda yu ndaw salama woni madu ngai ken balle o soto ni yaho ko ma bu walli ken wanga pay ala sorni ko ta ni mi am sakan so bugun ani me sorni ko da ni mi am sakan so bugun salama woni madu ngai
ken piti hindiga mo kasenga gilli arjanna alla da kangarin katu o hawada aga ganda angana sigana ambugundi aga nda bugu tampe nanya kamade wa hin qonna ken mo wadi shari'an sudi ladan suri hora on suri on ga sisa keta hinga bo besu mungi me e ken palle komballa ke la yuwon konna to iya to wonni kagume ken togo adi wure asome togo ke wure some na togo sanga bane kana kempede nyani kagume nga aywa e anda sabi anda budi kilema ke yile kempede fatashqa antam binia kore musaka بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يهد يلي أما بانجي ما كان قندعني أدم بي وغرا كيم بالكي يكون كاني اللي كمان دونكونو ما كان كو كارسا كيما بانغا غادا كيم بانغا غادا ما كان كو نيمي وتريني كنتا ودينغرا قصندي إلا بغو مكة غورا يمن غورا شام كيني هولان رانكوتا غورانا كيني هولان رانكوتا وكنتو قليلين كيكا إن لآيات إنا تو كيف قبيو وكمبونو دي hakaran ton dangani hakaran tinyo wajini tu honga ho dangi denga hakaran tinyani anga wajiti honga kinga dangi hakaran tempiti anga tawunu ma honga ndal diga wakati be tanki tenga ya sabu Allah wa wajini Qur'an de ho dangi de kidum dangi de awrini maasi kemen an kitade gananta o magaran kita wakati kebe kembi hakaran ta honga de bismillah ate kelema galli gambe ya rasul سبقت kenga same lan kama Allah fare na di hinu ngudu gundini lakana halaki hinyo kusaganya lazim hoy dunadi nka wa ajalun ati saate katundengo ken konindengo honsuda ina kenya du ken ballege Allah konto hede nanti kama na ima katahina Allah ila Allah dunya wutu waqati wandu ke honsuda fasbir ya rasulullah kemo yadi hinu ni waqati nya du Allah fare wamda wan kanun kiblen sabari ko magandini ken konni odi Allah wa sallam atore mo gosiri Allah wa butti muranati Musa ina ngaba odi sabari bismillah wasabbih ya rasulullah annan salli hamd rabbi na nyami tan kamanti gandinga qabla tulu Allah salli kiyem bakin kane qabla urubiha alo kiyen kennen kane kiyen bakin kane soban salle mukendi kiyen kennen kane salle la gasara mukendi wa fasabbih annan salli min ana illa urun waqtinun qadi kuturo mukitene kendi sawo mukitene kendi wa atraf an-nahar alo kiyen somen ka annan salli ken salahan mukitene kendi parce kiyen pagati asalanan pagati ngorono kiyen na nyenge bakata ni hanandi bane akem pakatillo ko ken tarfunga abu somi hanandi aro somi hilandi bismillah la'allaka usina kinga mawla min tarda kibringa ina hokina nga himbe ga wandu ngandini la'alla litahqiq ya rasulullah nganda kinya na sallu karagi dabari i waqtin ya rasulullah himbe go kinanga kengu nyana sawi himbe go kinanga kengu nyana sawi ke koni koda Allah faris sallallahu kebidam okutunga sallim bali ndi sago ko lagara de sallim bali lagara an sago ndak sana bala sagonta sallim bali da lagara akon Allah farenda tan salli waqt nu ku karagi Allah na sagon kine lagara kebir anken ga ma salli angen wota mai na sagon di lagara bonina bugandi angane ke digame hay aga mo tam mobe hakrante ngo kusaga buga sera nanti muhallamin tagonun kaman kananya ni ayam pasu tagon suya anya gandai Allah ta'ala Allah ka tarda
kidgame mo mo ten sa kidgame lisa kenya ayugonu ndi ngurnan sakon kinanga amati la alli arba o ko qatle o ko kuten qallen ken salli ayugonu ndi allah bi minamma ma da allah farina salli ngorna himbe kinanga ayugonu ndaw yana sabo me ko tun qalle ay salli ayugonu ndi allah na dungamma taga hodo anda bana de la allaka tarba ken digan qore kiya sabuni Allah fare Allah sallam aw sahin go ko nanga dal giqin jami anga fam ati waju ila qurrat ayni fi salat ati dunadi ila hinu sikalu mo ningeda abi jatene aw digamel le ngena maniya kange yaren quran musallin yadi iringe yaren quran lo sallin yadi o ma aisha radhiyallahu anha aqod gamen yugo konni Allah faren ma ngutundi ati Allah faren ma ra'a rabbuka illa yusari'u fi hawak kin worni kane bila kebe Allah gati adangani ila yagarun diganda da ni jate Aisha tarati ati Allah faren gerange pin famu mo be de ngoko ni da wari himbe ga landa bane Allah wa kurumana na kenyanda himbe ga landa an sabo a kusa ga kenyanda Aisha Allah faren cross ke mo ori andi Allah kusa gara sabo nyada base Allah faren gati kedo kyalli kedo dunadi ngatu tumu ni me isa go qoreni sallenye bo Allah gata da kare tana kenya dabari ke birenga iworni hokine himbe ga wadu gandini kendi kensu ni maniya assa wonya ni sallike awo amma an kutonni Allah farinya idza ahzabahu amrun badara ila salati hi ganda jonkinya bani ana maniya na awa kurumana aw sallin yalla da sallin na qadhunga waqti su aw sallin da kiyo sallin qoren koyni aw sallin qadhun koyni aw sallin kallanga koyni watu ni gadi Allah farin sallallahu alaihi wasallam ayya marintin mutaya li yarida huwa ko sabura ayyin min ad-dunya aska asagunyin la li yukaffira Allah anhu sayyi'atihi Allah farin sallen fiti Allah na junubunya ha wala li yarda alayhi Allah farin sallen fiti Allah na dunga maka Allah yimiada kebrenga salli ku sabura an yimina dunya kona kinan himbe ga wandu ngani akin sallin o sallun tabana kinya sabuni qoto yinta Allah farin kam masallin di li anna fiha shuhudahu li rabbih alladhi huwa qurratu aynihi Allah sallallahu alaihi wasallam sallin di ana shede ikaman kallan ka umma Allah ni yenga akaman be gani ayagan qur'ana kin mu'izza qori Allah fare Allah garanya da sallin walil arifin al kamilin min ummatihi nasib min hadha al maqam Allah fare yummatul qam Allah tuwana qoru binu gamidi alladhi qaddaru na karaman woni da ke maqamadi isallinde arin kirangin sallinde tabana sallallahu alaihi wasallam taga hom mari men ka to Allah farin men ay an kallen karni bismillah la tamuddanna ati manitana ya rasulullah ma angallum bamba kata ho hainde o gara qonnun dagamundi tikenga kengani noni akawa kengani awa neman noni gabenga gilli alla qonnunga zaharat al ati hayat ngari nta fuginyani ade penni de fugen koni ille kara yeso ba kanga nda wari ke wata nganda wari ngoni so ba ke fugen bitike ana poso ana yere ucinne allunga nda wakati be kem pakati ni abono wakati Allah gane duna ko nisu fuge daga mituguna ne qawo muce ati rasulullah maganya re bugundi kata neman noni gabebe ogara konnun daga munite duna di maganya ga bugundo kinga Allah faranya ga bakade ba
la muri ni yumatun ni angan islaminga anya gemma gaburo kahiri ne mai angani batana nga anya gemma gaburo fasiki ne mai bismillah ina futnahum ki oda kenne makini ya ko sabura oni jarabi ina fisiri dada yini makidi basa intari abarkan saundi intari allah hakem bogadi intari hinne intari makari kebira ngai go ho nyana di inyon gilumba ne kebira kinna mani sarana kebira nga kinna allah rigandenya sarana liga mo bure mulli liga yi ana kenya sarana parce que allah sallallahu alaihi wasallam ni ya gam bugondi do duna e kenni mo hali nga allah faram pakandi parce que ira ken sugandi gilli hinnyim pana nanya anabi nyimme nga fare nanya tunka nyugo nga honsu na so amma min nanya anabi nyimme nga nanya allah komeya anda hanga munda ay mera sugandi allah koma bange ina kenya munda anyitini ngelo dunan ta harbani dunari ngemen ta harbani Allah wa sallam ashiya Allah gamini ekismarun da ti yire o kunyi Allah faren kiyeni o qason kallina sigindi na qason karina sigindi na qason karina sigindi yimben ta kumini kagere akismar wodi keni tangu ni birena maniga awatu ti ho binnum billi kenni mani jindo tamaro qasu sikki allah farin kare yimbenta ko tanda kumbo nan kumbo woti allah fare anta allah nya kana sa angana allah nya ga wanku odina allah nya ga maniya ken sa mu ingi la gana koda o gana menyino ta kumbinge ngira Allah nyaga tana duna hoygo kiringa ken saka muinga ay mana sugandi inya kundu parce que kani makama qorenga makamul ubudiyya ko tabanga na hukita anna Allah kufa annake makaman kita angana ko tabe anna Allah nyaga annake makaman kita anda ya bane ke kini makama bane yayi kufa ndem makaman bane kinyen amma bane ke makama anta kanta ken daiman himbe timman dengani akenna kenya sugandi ara sugandi inye lesa alla faran kurin pidi bil idtrar inma huwa al ikhtiyar nandi awa aram amundu nan kontai nan tanundi nan kinyindi akondo la ay mana wuta kanne magana sugandi inya korintenga kiya to ni azhada kiya to ni dunamballe na kita na to kiya sawuni amma kamannan qora sigidu zahiri namballa nan suka mudanyu magana kai siremi sagon kita Allah ma koy Allah fa manan gawken suka mudenga ara korin mutu na tora mutu na musigina on mutu dina besu afati na to mure banin takara afati na to ameren droke ara awanna gamudi agaja nyuke ara kini yahudiya nyugoi na mure danta nu to ama anta tanjike mure baka na nyeni korin nafa afati na to toro mudan yahudiya ngen Allah faran ko ni dina besu ayana salama on kon dina besu adal aadi Allah faran ko fatini ni i hon to ke ma toro mudan Allah mo dunay Allah mo dunay de Allah faran ko rin ni sugande ni bismillah ورزق ربك ادي يا رسول الله انكم وريغه بيغا ارجنة ايام پسنونتا دينانتا انده هو كني كومي دونادي ايان دومانتا دينا غاندا هو كني كومي دونادي كي كمان كون الله فارينغا بلا كينا كون الله فاريندا الله فارلي ني ماني مون دونادي
himbe gam pasu aw kenduko himbe gam dumun taw kenduko o ko anati awa kebirenga to ngene nga hokino gayere hokino ko yere de hokino yere bismillah وامر أهلك يا رسول الله أن دونكو نيامري صلينا أن صبرندي أكما واصبر ما واصطبر كل آخر واصبر كني الصبري واصطبر صبر دا كما أني من صبري أن دونكو نونغا صبرني كني اصطبر صبرندي صلين كما يا رسول الله يعني صلي أيام خطبتي ينسي otasu urosu kiyesu kenta niude sun kaso ni sineni tabane kasobane akamante mume hiju nanga ndaw asekita buto danta no ngondi ucinangura nali jaka wakati bane ani me salle anta sorna kembe halle ko tasu angadi hamana salhananki angadi hamana lasranki angadi hamana huturonki angadi hamana sawonki an sago an kende angari hamana alhajirinki anta newde sur Allah fare o ta ganta surno himbe halle Allah na kinya jonko ni fal sinninga atan dun ko arayime sallem ko salli ngorni hokkina nga himbe ga wandu ngadi kina yime kalle ad andu ngonu nyamare in sabara kamma ni sallen da surna bada ma oga sabara kamma o sabarna kamma ko tasu awranan sage takaraga nani mogondi antani wudi bismillah ya sabo itibati idi sabari nonu sikani nan sabari na bati ndumandi nan sabari na kutayin togono arna sabari balawun kama itina sabari na bati ndumandi kinyan qotasui aya bargen nan gabasu se bati em pananni sallenga sallen kenta surna bada manga sabara kama ki wakati wonta surno manga nda shartu nun kebundi manga nda mo nun kebundi bismillah ya rasulullah wa kunta nyagana aywa warjagiri anyi mi warjagiri an kore ngarjagiri la na hanu ko tunganga o ya na ngarjagana andisu wal aqibatu annatu hilla garu tiganten koni kenna mo to anu nyana de min wari du mo to ni du mo to ko to Allah kannanu anda kuta ganda tahina la garna kun kallenya de ibrahim ko mo gari Allah fare ko koyni jon koyni Allah fare ma waru yumatun ni on salli on dume sallen kamma ma Allah na dungo ma ono dun ko nun nyamar sallenga odi sun sabara kamma kebira sallenga na kinye sigin na ke ko sigi bugundi ona ka ko nyade sisa na ke bulu hilli bugundi hina na tlageti henga ona salli aywa sallen kiye salli watin kiye sigin ki tembugundi sigin na kenno kunne salli sigin na ginen biere hina na ke sa hina na ke wal halaka timandi hina ndo ko diga menga hina ngana tla wakati kebe ke si halle ma wonna han qoreni hokati ne gedi allati o ko na ngar jagana de o ko na ngar jagana kebe nga salli war jagana Allah ma aga ndakki nan to hodi kempo wara angana dume ken kama angana tla salli ke nan kitillo hodi barke mo kendi aw surna maga awanna hana dunadi awanna hana Allah anga ti hoda sigi hina ngana tla ke na salli abarke mbugu anta harban surna nda lagara waduna ka anya maga jarabi aran fitina baka Allah pin maga ko sere maga agaranda Allah pin naga lagara ko tangandu mundunai angotin hari Allah gam pakana kininga hosu agarando Allah pinnaga lagara ko tangotin hari Allah gam pakana kininga kibida puru amponna naha as-saharem po hana Allah pinga nari nan to kay nokubi awara angana Allah bike bugayna lide angaran kitillo hodi aw barkeni awanna hana dunadi awanna hana lagara kian qoto honsu ya ayan taw honsu sirina kala to ke andun ko nunya mari Allah fare yumatun awrino ko ayde ango sireni go walli salli wakati banen tasogin anga walli ken kamanen kore
sere banin tan o himbe go salli na mo sondi walla wakati ni indi tunni me angana bu sallallahu alaihi ando baraje arna riga ake mo tawana masalli angen datirni aya bani motuni qu anfusakum wa ahlikum naran kharaga yimme da ga kore ewa qari aga du tanga yimbe nga angana salli kore iyamar sallinga ni aga salli kemba ne iyamara atuqa nanti salli wal mi masalli angati salli ngati ni masalli woni yaho salli wal mi wahir ni gri angen dangi kununga amma dangana wutu ama gemude la garan du munde nyede aya ngurna ko la gara kota serengo wurni re menga ango wurna nyakenga ango wurna kinai ango wurna pawai man sauda haqqi yugo wono andaki angen salli asruho mankum koren sallen binga gri a eti bawa mo waraide la gara kota kenda ni angen ki denyime tankallen suru Allah udin kara bawa sigini hina amma dika ngita nan kore nyamare sallenga ay tammi waray ango dangin ke ko tanga akama ngo ni korenga awatu nanti kemi ya mar golli sirenga imi wara sallenga imi wara khirinya nga ya zawa lagra dumde nyani de mbane tla amma rajo pa wadi keni ga tibbe soti ni nyime ngot na nyime ke na ngot na nyime awre na anyi men tatla na bada ma Allah gara himbe nu jonganga ko natla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Allah fare mutno da aga sun misalin na ko inda gananya mun nagana ngotur ni nagani honu ngade abunde sogobake suguro jawbe ndakine ne lenga bane mari ko jugu mun deri aywa ho kallen nugunde diga sarante lille me mari anda ko turni anna ya turni ko Allah ti osu misalimo kunu nyi ken allemu anya ko an kore lagara anya turni yade himpo hanani mani ina Allah bani na umbo gonto salle nyano tando kitendi ina salle mo gonto Allah himbe kan tasorno himbe halle ana ken konni Allah faren ana tikenya kendi okanatu nanti ati Allah faren na kenya kille makni okui bismillah wa qalu adihi laka panun di Allah faren dangani manni muhammadu gantarini oya ti aya nyugoyi namui kamammaga komi awa musa kallemme wudu kallemme na gamundi musa kallemme mandi kinga ndanyana salihu go namme atini harini awalam tatahum bayyinatu akida maholamini ti yalli hom po bangande mare kunga kenga gapundiwa ngani gapi hananwa ikida ti yalli o gara kinkini kunga iga bare mahalakiwa imaken kamuwa bismillah aganne ogu tunganga oganna makango palagini yanga qadaya alla farilli yenkane la gara kodanga wotini ya okama manni angama harqi katoya kengandari oni batini ayanunga anni kenyana honkane anga wo logono langara anga wo yagundini jahannaba anni kenyana hina kenya sabuni ogara harilliti Allah farilli sallallahu alaihi wasallam kenda hujan kutu ara digamen kutu digamen tanu hujan tasira summa qari nanti harenga nyirni laqad ja'akum rasulun bismillah ya rasulullah ken nanti dangani o kudang kunsu o sun tangindi ona hilla garundugo kemre nga katangindi fasata'lamuna man wajibi agorni yemmen tulagara ken yemme gani killen dunkenga kengani killetele muntenga gidan kundi agorni yemmen tu ken yemme kenga kande giran kundi agornatu on ta ona lagara du bismillah الأنبياء
amawt أنا جوك الله سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم اقترب حسابهم بس كي سورة عن المقابل كبارهم كنا دي كي سورة مكة سورة نيوني hundi kame ado ayanu tammi ado hillo hundi kame ado ayon tammi do bani aya be gono afata a'uduna min dunillah afala ta'qilun wa yalli ayanu hillani wa wal ma'ayabanin an so ko ni bismillah الرحمن الرحيم اقترب حسابهم adi korosindem payiga tindo idangani de kubenu gara wuninden nakari makka ay makkan kondi muhammad wo kamano baga baga o ganda karato wo wundini o gollum songo kinno aywa kebirenga kella to ko hakrenga de ayan dangi iqtaraba lin nas hijab aw hisabuhum o kebirenga ayan payiga keweti atinto imata latu de antinto كبرنا كتين دوين منيا كل آت قريب هو غورني كنا نتنتا نيا غورني أكان دساقين لو هالليا كبرنا هم بيجا غورني كنا نتنتا وجد تاندونغا أجيبين تاندونغا بانه هكران تكون تاساقين كاري كبرنا هم بيجا غورني بواي كنا نيمني بسم الله وهم أتي مكان كونغايكي إيوم ويني أو إبالين دمو بكامغا كبيرين أكوني كودا مكان كو غالا موري ماتون سواني الله تلا غرا كوتان تنتو غا أو همينتا أنتك مناجاتي أو مودينغي بسم الله هو انترني أيوة مكان كونغا اللي واجون دي قرآن دي أغاقري كمانغا كينغا نسنتي هو هوني ما غانتا إغلا كين آية نمغو ناني يكونغا يلعبون يوسنغنا إلسندو سغلانتني بكا الله نمغا إلا غندو يدغاموني مودو يموني كونغا تنيموني inati gundondi ke muhammadu manya maganda hata gange aga menyani inati gundondi aga o dugayri ni korotenga an kun nimmenu aga yagem bosonte bo kyani gundo kyani hadisu makka ke ko dan kyani makka digamenga ina kya kon nimeda ato ganda kar o wundini kun tage famu ayanu be ga worni tag munjo benu ga wor ikilun ta day yimme isulante ngo baka manan famu yemma i gundon ni maniya mani masalanga muhammadu koni o me sirin nante alla de ke ko ngena xam ko o ka dugule ro ke xam o ya bosonde ke me ko magile man biwo kyani diga me ayran kam be ngo kirni siro sire kamma kigana Allah halanga kigana ndiga mo bismillah ya rasulullah ngendi dangani nge kamanga awo diga mentu aganya kamundi maganya munyendi nge kama ayani gundo mukananga ayana twananga de itirndi kyani diga menga nge kamanga muku awatu bal awara ati makan kon tiqari yani qur'an kibarin di digambani kini allah faren kibarin aga men sere krotendana qur'an kibarin qaira digam musiki kun kini ide qur'ana wurun ku nyamin tenyani allah faren na ku annagri annahimbe warawa konoda digam mun taro qalai bane bal awara itiqari ara kuti yiminyadi ay natawu awasim mana na gobi
بل iti qari awara هو iti ke qur'ana iti muhammadu ni sugana ni kimure ni qur'ana kani sugini kebirenga ina kusikya ko ni qur'ana khibarende ayo allah ti kebirenga woti muhammadu awati ginde muhammadu gande hariya alli oya ti aya nyugoya ko mogombe igara hananu qimo obe iro nyugonna ngari iro kitu ngari iro gumanu ngari wa kebirenga akaro kemelli ona tunna ndi hari akenyi meti kendara allah magadina kuma bismillah ما آمنت Allah ti dangani ma min qaryatin amunya gilli de mesuya kenga tongonni makan kon kane o gana kem palagide kebirenga insimme kayde serema de tongondi ni hinati aya ngo gora halaki ken wureni aya nga kini himbe no isubara iga barori halaki kebirenga afahum yallikum makan ko iwo tongondi ni wa igati aya nga nari wo tongondi ni wa ya kan jabun kini la inda tongondi iqama tongondi alla sunna oni halakina de ayan dugunde kebirenga kinni alla farendaro dawni kinni hinne ti kunga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin himberi men hinne indu yanga ngata inta tokini me nandi kenyu matonum palaki o kunta me kitana ma to bane alla fare Allah wa munda kahindo islami aranke hinne be suran qonni bismillah وما أرسلنا ogotunga maqindi ange mawle min kane إلا رجالا maganta yugu kenina diga mun jabi igati o menyani amanya malikai kin jabu nyani ke o ma dum hare wallarni hina maganta yugo nyagani o sire yuha ina farina gunyana katiya malika nan di o men sirinyen Allah hare nyana malika nyi itirni Allah hare manya malika hina ayena yugo nyi akinye ago qilli waqti ke be ti yugo gore yani ankinye halle tanaqati sine adamare me yugo kinya unyana hare yagaren bugu lebinen bugu bismillah فاسألوا timmakan ko aganta to qatirindindi على الذكر tuwanunga mi go tawreta tu injili kane chrétien karamo ndo yahudan qaritirndi in kuntum la ta'lamun aganta to qaritirndi yalli harin dum nyana hoy hina himbe ga di serenga wa yugo ngawa qaritirndi keni ken jabuma mira megan ka ko be ga wa do me na kinyi bismillah وما جعلناه kogo ma harunya hatim mamboy لا يأكل kan dayigene yigande ngade qal mali hadha ar-rasul yakulu ta'am kene mani harin dambe harin mo yigene gilli hon ogo kinyigana aw hon min ogo kimminni aw hon aw iramello ni o mi irame kene mani harin dambe ay Allah tijabi o ma hare ki hina maganta hatim manyani aw yigene aga yiga honga aw minni aga min honga yeke qari anda kara o laga hiyana kara ke tono wuchani alla di jabi kan qay adi wa ma kanu adi harum ya nanti go du minede ay kallen peti basiya kenta golle ke bonondini kenta naqasni baki maqamandi ke murehti alla tamunda haru benu gari ke kanu tammani men wujinem pare nyalli alla farin kan ina mina rami kabay to nganta konni gollu nganta konni ya allah kami nganta konni kallem biti hoya kallem palle alu ngarin tawo to dabarta allati harum madu kibida kondu bene bismillah ثم ngati kem palle de أغناهم wona harunya to ngondini awanyina ngade ina nyina be ko ko nanti kewnyana aga madu kewnyana akon lagarni kalleni فأنجيناهم ونهار يكسنني أدو يمو بينو وراقن كن كسندي كن كوي همن وسو هارون والعاقبة للمتقين لكن المسلمين ونا دغران قرا يمو فلاكي كين الله لا دنا اگر همبي كنا قد
لقد أنزلنا كتابا أبات يقول كتاب قوري ينقني كتاقيد معاشر قريش نو مكانكو كتاب ينقرا كسويا كتاب السوق ينقان قراسو باغ ينقا تاغوبي كنن قرا تاغونسي فيه ذكركم أنكم مرغن تاغون تاديوا أغانتا حقريني حراغلو كمباني سابودا كم بنتان نودي أنغرا كيمي كتان قنندي تي الله سيه إفارندا أنكن قنندي كيم ونيانا كتاب لغرينا أيا نيانا لاغرا قننga أرجانا قننga arabunu kere kere yema Allah farilli besu da ngaran kunda de hakare nyimedi gajamu be go dunadi lenki camping gajangi ngadi ago jamani ndi kanu siki gawadi kanu nagati gawadi beswa wajibi ni kannin nan ko kannin nan sahi besu Allah gar sere yebu ganga kiyem buguranda kanura besu an kannen karanga Allah yimme kanuyen sabuda dina nyagatu yen sabuda manna sabu Qur'ana ga yanga Allah farenga arabu kanni dikinye wa fihi dhikrukum nga Allah konne be go arabu digilliken kota aro soba ke ayanga bahon suya Allah faran konne be ga widi ayanga bahon suya bismillah وكم ati anga bonta o gara kem palagi yille debe dun konunga كانت ken debe dun konunya awa itunyangun iridu tonyati kafira unga agabendi de ya makango Allah farin matunu qawaji de ora kahri gabe halaki de ora jama gabe tagay njopa kem palle ken ani jamanu tanaya فلما yani nanti awa arim palagi ngarnda ho wallim batendi ay Allah kenya ko nula wakati ngamba kano ngo wallam batendi wakenda kotinge maga ngamba kano ngo wallam batendi wanta kotim maga daiman da kenya ko da kuma ngam kinga de bismillah فلما ati birambe حسوا kafirin halagi yemku indan neni بعثنا ogu yanga ngata yokotenga إذا هم anna kusagarini يركضون iwobamini منها awa bakka debendi awa kayda iratun de halaki yelli ara debel logo angi walli iwobamini baka bismillah لا تركضوا malika natida awa kamaga bami bakade وارجعوا aganta sagene إلى ما katta mogonga igaraga neman di fi ke nemadi ومساكن aganta sagene katta tawu dingranga لعلهم aw sidan kunga iwo digana ga nyaga o ntan kunya hinka manunga hinnan kunya ho kasage diganta uranga digan nemandi iwan nyino iwan nyaga nan kanju nan sagon ko ni annan dunge man nambara kinga ni iratu himbono iwotini wo wuruno bismillah قالوا digamen ta tokira kandi di magantay digamenga يا ويلنا ya ku halakiyo oku onya walimi atundani kani digamen inna kunna walimi ya waylana inna kunna obonengo ko jaoro du toro kani kharu kanenga fama zalat tilka allati kedigan kanne magri دعواهم iqaru kanenga حتى ma جعلناهم ogadinya hasida qomisugo hatante خامدين o garinya ko yimbe karante tani kharu kanne kengani alla da ganda bara harenga ko tam worni inda bara nambara alla honsus kinni yani sago sunyida inda to himbono inati wo wurnu ay khama kani kharu kanne mo garinya ko sogo hatante kani kharu kanne mo garinya ko yimbe karante alla gana mo anguton ko kini mo anguton kampanye soho man tani haju gore kyani anda hate bane dabanu ngurunadi na sutrangani bito illi bito siki koy ngoni ketin teke imbenga sago mo angaram palampakan jinjo gai nanya anda dosa haka baka yana kamo wal khumud Rasulullah
wama khalaq alla jo kuma tagandi kamunga kuma tagandi munyenga kuma tagandi honga kenga kamundo munyen nagani sanganu kanu ide ora taga no laniyenko ora taga na taga honun naga inan na heti kamunga adu munyenga adu kentana kuma ya sangi sauda wala waradina ogutun kangana la murunu ona sange tigidi kebirenga onya tigidini o onin dini de malikanu ngoma hurla aynu ngoma in kunna fa'ili onda sange dabarne koni sangarando sanga hunga be ngoma sugula rando sugula hunga be ngoma lemmen kitam mogondo yagaren kitam mogonga be ngoma onda ya nyana unya nyana ngoma kella muru o manya oni tagandanu ñi oni nahandanu ñi khalas bismillah awara ogo tunga mo serindini ti tongundenga kimbe gani tunga ba taranka magenni kahira o tongundenga la kahira on kama awa munyon kono anna qusagara ba taranyi ananya diganai ananya munyon ko hoy al idimagu ñani himbe ganda kiye jogi hon sembenga na ciembo na kotten kara nan kiye sembenga won kenda adi maga akinye ma sembe kemballe cienga na bon mo ma osana kotten na kose aw tokin ganda kiye sembenga na sembe mono ni ina suhun kutu kara kutu koy kempalle aw segene kamundi kebira himbe ya kutuba kai akengri de kini aljuhu adama atongun ngana kin islam on ngabana wa pakano pep koy jogi nganda kin sembe nga ago su humba kanu mo bismillah walakumul wailu adi bone ngo angum makango dangani gilli honga ago kemma ankutono gilli mi alla ma kapalle ma wa ma yake wa ma ken digame ken mo bonan nanga de di ayan yang kam makan ko nyade me la muriye ken ana sila so akhar la ke bone wanda bismillah adu hon su alla dangani aga munyende ko hoga ago kamundi mago munyende akome amara ho ataga ho aka parliamentary arementary ayaken tadi waman ati aywa yemmu benuga ungandara alla maga la yastakbiruna kun koy malikanu alla kuma qoru kunyi menti du darun baka alla kuma kan ka umma man sabura an kun gotini alla kuma qorun da tikunni alla re me ma kapalle mai man sabura i mimi du dar ko tabane wala yasta'siruna inta hatan kallayime alla batiyendi yusabbihuna al-layla iwa wuron subhanallahi konni nakiyen subhanallahi konni inta kutini bakayime daiman malikanu kemmo wadi alla ko mo gormo kemmo wadi e kunti alla iti alla an kunti kunni alla yoyi ma alla remeni ya kamo wadi kamo ani kunyan ko mo ganka hunta alla da yimme dinan kunga kundu yo ko ma hunga an kun dawo nyana kamane bismillah awara ittakhadhu alihatan alkafirun nabori nun tigi munyen nyugo ken bire nyugo numa yo baka mo kedi worni al ajram nga as-samawiyya wal ajram al ardiyya na munyen nyugo nya kangi na munyen nyugo nya an kamanga koy kangi koy gore kulle koy gide kusu baka mane munye koy yite asennu mandi munye ji qore nyugo ana mani kamma munyi yo ken kanyana na alla ko qorku malikanun do anu nyum do ki faru in takambe kumba ne waqti ni goyi munyi nyugo khananya ikamaga yo ken da bar bismillah hum allati idan ku kamanu yushiruna la gara kota yo kuimme ya wundini ko ke berenga angembe o kallango wundini wundindana kinyeni kamaninga himbe ganta kalla akinyeni kamaninga karante tanya da kamane anganda karango wundina ange biti kamane awreni imenu ganda kare wo wundini kendi ken wureni yo kalla
ida gasu yo wundini ida gasu yo ngoni makka mana ko baga bismillah لو كان آلهة Allah ti ku awa ibolu no ku gandaji kamane فيهما ade kamane gabe ganyana fihima kam mundo munyendi إلا الله maganta Allah لفصلتا kibire kam mundo munyen bono parce que kini hakere ndallen ho bane kamanu hilli anta to ko surera bada kini gili Allah gara duna tagundi ho bane kamanu hilli anta to ko surera kam mundo munyen ga to kundu ke ngure ne kamambane ne amado binyana hina ho bane kamanu hilli ta to surere kin hakare ni medalle bismillah wa subhanallah sanna alla dangani بالعرش ayani la si tagandananga an senun da hon dangani kafirun ngara ma ko to kemmo odi لا يسأل kebirenga alla au gilla ma ko tonga taga honun da alla tirnini bakka hoy aga o kengollini وهم taga honunga yan tirnini igollunga أم awara yalli borinun awaga kafirun da borin ya tigitiwa illi alla tanai yani am kulil idrab bugu diga medi on diga metane akoni ma ko tonya koni igo gollu be yana bismillah قل ya rasulullah ngenna ngi dangani an kunnalli taga dallunga yalli agati bornu nyen alla yugoywa khari taga dallunga na hay هذا kebirenga ke qur'ana ذكر من ken yemmum pin konnenga no himbinu ga domi ani nyummatunu i wajundi honyen qur'ane i alla pin kon honyen qur'ane وذكر من aro yemmum pin konnenga ni imbinu ga dangin kane tawreta dun kono injili dun kono o su kitabin yen ke kitabe sun taga no gari qur'ana yani al muhaymin alayhim jami'an ayan nyingi sukama i sukki tengri nam burunke ti qur'ana asu alla kitabe suka dangi wa kinga na dangi anta kempo hodi anna ma allah ilahan akhar anta tawrata di anta injilu di ti kamane tanawono tungunga ago kapalle anta bismillah awara adi awa hilla kapanu boga benga la ya'lamun al-haqqa inta tungunni mani alla bani nawo yo gabenta kentu فهم ke sabu da ikunga yo balli ni baka tungunga ba sire an gaba ni sire nganta himbetu an takanin kin aha maga yang kai ko ni yen sabu da nganda tokki do ke batinda tu do ke batil lo qalindi ke bran nanya kim pallanke inta tu ken sabu da yuta tin ko inai bismillah وما أرسلنا ya rasulullah yo kuma qindi anke mawlamini kane gilli harisuya maganta iyo farina unyana kata kem pareya nanti hinya mogonga tumo badi tungkanta maganta nge alla karimbani na kyan ko ni besuda harisu gadangi kyan ko na suda la ilaha illallah la ilaha illallah harisu kya sabun allah sallallahu alaihi wasallam أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله ngero ande bu nyumu ndo kifaru o diga men di gaboye ho burentari de nga himbe gam pas o diga mu kusuya de kini la ilaha illallah allati ya rasulullah akunida o ma wahay nyakata fare suya mo wara karana ndi hingan himbe de annahu aganta sorno himbe halle mo ganta himbe halle la ilaha illa ana kinyen hosu yon kolan ho ga matta ke ken kamma kinni batray asabati halama ga nan di la ilaha illa allah ke bidenga fa'budun qarim bat ke bidenga anna allah tun hina manguto be go wajibina haqqendi himbe gani muhalinga haqqendi himbe go gemme haqqendi kem mo bani farunda
ana kentu wati be nan sabata am pakrenda an sondo mendi kebira alla bati nyaare an kemundu abdul alla be go kundu kebira ayanti ona kenya ngaw alla be tu kundu ayanti ona ke to ora kentu kammo a haru be go kundu kunyana kora la qur'an wo qarawni ni hinyamo anna alla tunu hina kebira na batu anga ta wa alla batu anta alla tu am gonge mu yi antali de am gonge mu inda soro na sawra kuni qarin tu hina qatab laga batu annim batu qam gona nyamintu la ilaha illallah ayan digam min so sire asu arno sabatinda kamma no branda kamma no kara kamma no sabatinda kamma bismillah وقالوا adi kafirin unti اتخذ ti الرحمن arrahmanu tigitinni lemme tare minni malikanuma tikunari nyaharuma سبحانه Allah fara kida ngane tisenna walla da بل awara عباد malikanu be gara ken ko tikunni kumwai مكرمون kum kundara Allah magade لا wa يسبقونه kuma gan ka ngol lemma ko katana de e kunyi me hake ikko men yugo no tire men ba awono anga tille me dron kebida kuma gan ka ngiri anga tin ko me kadron lemma ngiri kinya sabun Allah wa kun ikko munyani ken wurin lemma ko kati hada mar ma gon diga mo gondi kunyi me maga ko ma unda lemma ko kata serere me madum yanan ko me hina bismillah لا يسبقونه malikanun di malikawo iranta Allah samana ti بالقول diga me nanti wo hoygo konni na ni amagri Allah ikatiya ay kentan وهم anna do malikanunga idi malikawo yo gollini ti Allah ya mariyini Allah ya mariyen pallani ishe Allah sehem palle i golle Allah ya mariyen palle يعلم ما Allah ya na hontu ke ga malikanun jondi aw hontu himbe ga wi halle i kunta kentu Allah ga worne ke be ko intatu aw worne himbe nyen intatu ke ga malikanun ko ati ko munyan indari maga donc ina Allah warandin no gonyadi ina ya marindin no gonyadi mutlaqan mo danda suma bismillah ولا يشفعون walikanun taqan jondini إلا ma ganta yemminya dangani ارتدى irfada kebirenga aywa kengar Allah dumandi ma Allah ga dungi in kanjondi kenda serebe ganda Allah dumandi inni man an karati liman ka kuma kebira malika non kana kanjonde ngida kebirenga wal ma Allah ganda dungi serebe li kanjonde no gondi kenya na koy serebe ga karas lamia malika kanjonde ngida ka illa liman irtada serega na tanda kanjonde mutaga honunda mutlaqan amutina gara ba kanjonde mutaga honunda ara tonko ti Allah dungoyinga kanjonda nanda ar kanjondi hondi bismillah Allah ma qata ada shartiya ada mari munda malikanunda wahum adi malikanundi malikago مشفقون imme kanuntengo من خشيته Allah kannen wure i kanuntengo liniya kammo ngerniya kammo yani iri malikago ima duntengago ima kiyon ko hanku ima duntengago Allah hinuma himbe ga dangi ibule sar Allah naga iwo kentu ken patan kallenda kanu yemma gri malikanuma har lengi sirenta amiliyo sini hakikatitu ngaru lengi akkanu yenda hata akka awa ahatan kallinda butungutu awre malikanum batte liniya kamo bismillah ومن
ati membe يقول ken anda digamu malikanunni nanti ike ni kamane himbe gan Allah tanai malikanundi malikago himbe ganda ko inya kamane فذلك ati ken malika ona ken kamane ntuwa ti jahannawai كذلك ati ke mo yani o woti ndanu mbaraji ke mo ade sire su ganda kamane ganga on kri ona antu gana ti jahannabai o ke bi Allah hera malikanu igandari maga mo be na kenko igayu kuma umure mo be na kenko me kendi mo su inda kamane ganga on kri yono jahannam ke bi o wada mare mo Allah do komen na galluwe kenta diga nanda annan tani kamane de to agama diganda anyi men tani kamane tan Allah lu adiga nan kanna nu ngara kunnan tani kamane la ta diga ni la anyi me ganda ko an ganda karakama Allah tamarno jahannaba anyi me gama ko an kanna na burunga nda ko ni men da karaken kam aworno jahannaba ko mero Allah kana lu mo an kampanye ni to be gan qorasui hulani Allah ko muy kinna kampanga limmin da Allah maga jango taga honanye kapalle manda maga jango taga honanye yakenta maga jango taga honanye honsu Allah kome ataga ho أمره بسم الله ولم يرى الذين يلي يمماتوا كونغا كافرون يا غنتا كموا ألونينا يلي ماتوا ننتي كمون دونينا إبيرنتمو وكتونغاندا إهلي بو نبو مهنا وجعلنا كل شيء حي يلي مكنتوا كمان بي تونغا اونغرا كمون نيمبو كني تونغا غدي koy wonnen kinan kingana hay kundu hobbe gande tanna bugume anna futi araw nyana ga kamum may jiritini munyem may hosenu ndini ko kwana bogo to tunga unga kamun nan kata jillitini ora bogo to tunga unga munyen nan kata hosenu ndini aso famini ayake bismillah وجعلنا كل شيء حي التي أوغلوتون أورا خونسون نبيسون غارين تاغون سابونيا ناغرين دي جيادي أفلا يؤمنون انت تونديني تيك الله يسا انت تونديني تيك الله باينا وما نكامون نيمبوغو نينيا يوجيلتيني ما نينيا أو خونسينون ديني خونسو الله تي خونسو خون تبكادي أورا غارين تاغون سابولو مندي جي kini ko bakoy honsu ani de ma hiji gidim pena ngo gunendi aw tammani me sininya na kamendar na kama angarin ta on sabuni ji ma hay sen gulle ngo drumini gunendi fi arasati hay kamirandi min daji angarin ta on sabuni ji kille makni ko yimega wa himbe da sorno jimbal ati honsu kesu ko ngande jinyu go ya wadi to unda sabati ndi to kurumba girimpe nanga o gunendi jintarna kamasino manime jinyu go wadi irani kenji ganda kaba bakari don yandasir kina karante ya sabuna amura gidenyi goyi nga anyi wa walla nya nga tu am pakare nga tu nga walli akuna munyon ke honne asumani mehina akamu kenti mandenyi ni awurira nga wali hokuna mbuwe ngarin ta on jibe ga nyaare kenyan fuyi bakat ke sabura kata akara akuma kuti hosu ngarin ta on sabuni jinya hosu sabura jinne khairi lakin Allah lani ko ni awa kallan ka ko ni tiyan sabuni oganta sorno himbe halleji araya jonkollu mun dina honsu ya naya newni dina honsu
hillani ne mani o hange be negun onda surna halli aya jongon ne undi honsu ya nara kellu undi honsu ku hilli agandani ku jongon gabenni i goren gabenni kebe nganta on fi negu hanke ado biraji Allah ni hakim wale wa kome kana ta kono jimpai abba ne wose dalle ya annan tungondi ti jinta kandananga ti jinku indananga ko idangin tege so ta on no kitangro tangama kamme mari wo sore ngoma ko kana mandu ji o mana ti bi to ko ilisiki ayo o kon diti o kana mani dugu ji eso Allah ji ko sungan ta on sabun ji adna ji sire kinu bismillah وجعلنا رواسي التي أوجل لا دين تقوم جنّا إذا جري سبات الدنيا مُنيني ولا مُنيننا ما نيوغنيو تي أدم رمون أدو تمُنين دون كونونا وجعلنا فجاجا ودا كلي يروبا فجاجا ودا دونكرا نكونيا أو مُنيني سبلا nakunya awa kille yuban tunga anna digarai awo sinan kunga awala kande kata ga digara nunga ngora ke debe kyana killenga dibenni anga de ngora doru ina ngara killen kona kille ke bundi kona tle woni debe ke kona ga kanda ke mogonga Allah kembal hongando gutumbay inda ke mogodi anna munu manga diga gemay bira killeni nema gore Allah garanya adam re munda bismillah وجعلنا السماء oda kamununya سقفا bilinga munye bilinya ni kamunga محفوظا bili tangante de an kompe an na da war mo garanti tankarage sine tansege sine kame sine kamun bay kona won paketu kona war hina kinno kunne mari kinno kunne bote kinno kunne kare saqfan mahfuza bil tangante anta kenandi kon su jote ngo serenga mi ngo kanna o diben kamuna ma yirodi ay anta simile kinga yibi ango no ko anga simman anana ganye ango no ko anga simman anana ganye kamu kenema gore e ango no ko anga nan kamun pai anta ho walli butu bego kendi kane bego kendi angane no kono wanganda kamun pa ango kamun ngali am pakaranta oni kembal odo kamu gena ga Allah tinyen la kendi mo osu o wa walli ara none bera yi ken none kenga nema ko renye na nya bulamba ke kun aga ndaya none sui ke halle aw yaqen torono aw taga honun torono akamun nema adamare mun kamma aranta jatina go nyimne bismillah wa hum ati adamare munga iballintengo baka kamun ta mun jomma ayon be go kamun kiyem pay anna qasum pay sanum pay hankum pay tabullum pay jingo bakanda na hay yilum wo kampini ando kamundu ngen na anni hay o yaren tay o kilunta day me on kawana tu keta gandana la ni mun keda de on ta hari simine ke ngana kamun bayime bismillah وهو الذي nge kamanya ni kamaninga atagandi urunga atagandi kiyenga atagandi kiyinjatinga ado kasonga atike suka mandenga asuka mandengo kinyini iwo aywa iwo munumuni iwo rawangandeni isu kinyi rawangandeni isu ما جعلنا الخلد Allah subhanahu wa ta'ala araki koni kahay ibn flikin way qur'ana adu kuya ay go tuni suru ma gaddan kana ko ma ampun wuji ne sini de wurondo kiye iwo me mundunu kiye ngantan ko urongo noko
qasondo kiye kullun fi falakin yasbahun isuwo fulukin ni mani isuwo munu yadi rabangande di wo kinyini nan kinyi jindi ken isbahun qur'an la ke koni adu adamare magun natu nanti angana lato kamukedi kilometre hakka yi wono angana kiye kenga bane arango jindi aswambana an kinyini an ta yirne kadi munyen nyaw hon futu na yirendi angana lato kamukedi mo goyi munyen futu de ken ta an kitana kadi angana toni bane likenga no ara ngana tepan ken tangara na swamba an kinyina ko ango jindi qur'an ra koni ara mare mun to ango ngene abungu jine sine allati kamundo munye himbe ga wadi aro himbe ga winaga ora sutaga anku adamare muda na so qaja gada aw billiken qaja lengi o hay kamana naheti hoya arajon do telephone do television do asuka homande himbe ga wi kinyana me iwa dabar na ndiga sirno ni wotna al akmar sunaiya qaso dabar inte iganda sirno bane anta yirna kali iwo toko nyindi na kiti na digandi na trendi na sehendi anta yirna kali kenyo digamu kinyana me ya jamane do jamane ana foton kinyame jamane do jamane ana gollun kinyame jamane do jamane Allah ra ko nan dike dingira wono ho nganda kinyano bane kinyenyen hada mare mun da tu idiga no ira tu nan ti jatu mun da qur'ana to mude ke tu yamo ke kota ya kiya ko in Allah fatima sallam Allah harimi wahayi ngana katai agara ho ko qur'ana di ati ken ko tanga qur'ana di hoga koni awarni bangi hoga koni awarni bangi a bangi lenki nan di ja kin ko wono akura sirunda wa qaso mo kini nonyi kiyen mo kini nonyi al ajram samawiyya hoga ni kam koy asanen di non gabe asu kini nonyi in takatini me in tame ampesene be so kamandango wurnudi i wuranga in tame lirini in takatini me sanem pake konatu seresu miliyarin pake miliyarin jati gaben sanen nan min takatini me indame damunu indame nyodono kibira kiya ko ken tagandana ken nyamundana ken korosindana la ne mo ken dade o gara ku hakkunu be warano kungani satinu guya wati su ina me dewu wati su ina katime wati su ina me bonondi mi alla kallu kuno gilli kamre iwo tokono kata kamre dora gere on kulani en walla da ba bismillah ma ja'alna al-khulda e makan konti a muhammadu ke ta kono gara himbe famu koni anda kara wakati be o lahiya nasa anime anda kara o lahiya e Allah ni jabi atiya sallallahu ki dangani o ma domi dume nyana li basharin hata gange dangani aba imitta min qablika ankin kani kimman ina kinkida tisre ma domi dume na ankin kani afa imita yalli ange nganda kara yalli ikunga ikunyan toqwa la da digande pe jabulo gote anda kara wala hiyana ti sirema do mi toqo nari hina koy ayo ange nganda kara kungo toqo rewa ura Allah gara mun ko ne nganda kara Allah hiya anda futa la gara ko ni digin kane ay to gem pallen tadi anda kara wala hiyana amma sagon kitan konne ne ti mankara amma sago kitani digin ganya ne torin palle bismillah kullu nafsin akida tin yongi besunde dha'iqatul maut aw temini kallenga dunadi
nyonkin so baka hatin awrin ki nyonkin so baka hatin kini nafsu awdo yimme o yimme kini nafsu amma ruh bon ruh ni min takalla ruh takalla kinyo sikki siri karante awon nemene arruh kani aw jangan qatene ruh kani hatin yimme ko ni kengo kalla aranta gilli aranta sikki atoqim gondi man sawura parce que ruhum buwari nyonki bugadi adi yimme o yimme gawono ango kallente mu amma ruhu yimme nyonki yimme me nyonki takalla nyonki mo bakka hatin nyonki gume ngane hosre nyonki mo hosrendi agande ko mo burei aw nyonki mo torandi bismillah wana bulukum ona gajarani ti hom posrenga ado bonenga dunadi yere awa anna kuri anna kiti anna watu anna sa anna konto anna kata anna sigi anna yanka fitnatan kini wure bugunde nyey koy kini wure bugunde ona hay yalli ago sabarni wa aganda sabarni kibiya agana to ago sagene kato gutun kangadi wa gatu bana Allah ya diga men suko diga mu hilli sikino kon ngarin ta undi ona awre bakana haya naga jarabina hay wa sikanta di kotay kalle munyana amu sagani kata Allah kini ngarin ta u examen yani jabu ngane baka sigan nan passé de Allah ngarin ta u jarabi yani nan wure bakana hay la ngara kota sigan nan dangi de Bismillah ya Rasulullah yemmu nganda ngari Makka unga kafirawo kafirin dangin tigitin hosuya maganta nginyempo iya nga sanga bani andaron tagun timaka ini nanga ina logona himbe ga wansunu nita himbe ga tagge mi Allah ita ina kenya konni mangara mu ina kenya nyanya ga ngure mangara wari inati هذا الذي يلي كان يمنوا كبي غوا بورن ليبن نيكا او كان يدغامنا كان يوكي هيمبي غو بورن كانوا كينيا ني كوما كبا كو غادي يكون قبي هايغي awati Allah aw arrahman hin kunninga ikun tigi ikun kafira o tiginga e katam laga kahira usre taw borun lebun anke mbarantengu arrahmani bihin konninga anginta kanna kengure ibrahima say ngedanku ayul fariqain ahqqu bil amn ankum bega bara alladhi farenga ankum yankaban awa ankum ni kayhinga wa minge bega bara borga ngani kayhinga bismillah خلق الإنسان inati Allah farenda kibringa kibringa angara himbe ko sak kenta nyana harsawa o kuma bugo kallendi de yangan kate mari akida Allah fare tira adamare min taga koroti hadamare min korotini nan koroti annati koy atage baka koroti ni mai timma koroti sawre komo wajinga warni ayalun sukham dinga bani kama khorotinga de ahaki wala kene bo sala qur'ana tigra himbe ko ni warna suko yoy bani kama khoroti dunon dagilla abada ko go qur'ana dilla samahiya ma asuga ko o qur'ani ona tunanti adamare mun katta ke timda kille makni Allah adamare mun nakitu kille makni Allah سأريكم آياته السعيد والناس كيا باني كي كوتانا يكون نغو همي ولي أغو حقر كنيا أنا راكوية أنت قلي كم مغدي وخاغو همي ولي أغو فامي كنويا الله باكو ينوكي قرآن ري وقت سواق نمغا برين سوق نمغا سأقول وقت سوق لنغا دي برين سوق لنغا دي aya ngo yang kana sabu nya kama nganta kan fene kembani amin suwadi bismillah
ويقولون ويقولون أتكلم كيدا كما قرطين دمورنا كياغي يوتني متى كمبرني كنيني أغان دا إسلامي تمني قرا وقت كودا حكوني تاورني أورني دا وقت كوني تمنتم كوننا وقت نيكوني كيوني أنا كي وقت غاورني أورني وقت نتكوني كني مكان كوني كامينا الله فارغنا الله غرقو تنكو دا ونينكو إذا ديغامو بيكوني كنا يوي aw watin ko ke aw nyana watin de ko ni to mun den na antina kew nyana ke kota kew nyana ke wakati Allah tida law ya'lamu alladhina akila Allah fariyam mungantuini iga kafirawo igantuini brembe iganta kata yimbe ntigitini na nyonto baki ya Allah kuma iranta nyonto no baki qoronunga imanya yimmega iga awa iga wodde mele yimbe iganda kentu wallahi imay ke digame konni imay qorotu anyana kambire o qorotai fi akida ngani gindai ga watu nan dibbire nyene anya wakati kende nyana wakati be kengani ni ikungo yimbendi kudai iranta ndono ya galla kenga irantaro no qoronda naga de mandana ntiya de mamontiya ti kembire nyene indai kentu inta qorotune indai kentu inda wakati mun en kongone imurai ina husirenya lagara ko tankani ina husirenya kan akuni yara de awro soy lagara ko da wona husirenya kan eto hal lagara ko daga ndaro kalle ke bane wasa wajinde ko homma kana kallem bane waso wajinde abane qabrun nogomba ne waso wajinde har ho homma kana halle كفى بالموت واعظ بسم الله بل أولا تأتيهم أدلة على قوة مرينيا أرني جوينا ما إذا كمبري تي أكيد تاني جونا وتبحثهم أنداري أوي سمونغران كتول فلا يستطيعون أنداري إنتكتا أساغان ديني ولا هم أنداري إيمانيا إذا ينظرون ميدو كده كدغان قنو كده أبي جونو إرانتا ساغانديني أيوا إنتي دكوكا كبيرنا نسأل الله كمو كيين نبو إنتا سمنان كيين وكيني ناتو أمري كيين نكرو الله كمو سرو إنتا سمنان يلي مكرنا ناتو الله غرا كوتا مكي بس هو هنتا هلي الله فارين غريباني أنيمي الله قتك الله فاري يادا كتاب اللغريني تانو جونو أورانتا ساغانديني وإنتو دكو بسم الله والله كافر نغني تي فاري غميا انك مولمين كان اذا نغني غنديام الله فاري ماجو بانغا مولمين ام بوتمرو ام بوتمرندي فهاق ما هو اللغري ينقنا تيمما كونغني الله هارونغا ايغنيا نبي تيغن ينغان قتيبي غني تا لغر خمو اللغري ينقنا ني كتا كم مغباني يعني انقدان سركونا بسم الله يا رسول الله كن نندي كان يمي بانني كنغا وانكون تانغنا وروندي ارو كيندي بكا الرحمن التي وغرغت كيندي ما وروندي كورا ورونا ارو الرحمن نما لا احد هو يبدا كمين كانوا الرحمن بسم الله بل awara ati kafiri nugo iballindengo baka ikaman pinkonenga min alqur'ana ngin hinkonu pinkonu ri halle ko ikini ibaratu ngoni to qur'ana mata qasadi awara lahum ala yalli bori gabinyani magawa kenga wurinu arrahmanu magawa kenga ni arrahmanu tanai oni turni kenga indati yaho bori gabengo maga balkaba qurayendi an pun kam ski boria
kengo ma kengo arhaman naga akida la yastati'una kumbor nuranta katta har yimmenu de mana ولا هم kebringa kille makinye inu kunde ba yo sikino kiyenyi kitana kamenyi yinino inda tenne mangu nyime gandi silimi imakati media ma rangu ni de mana sian nu mutagniya bismillah wala hum kafirin manya يسحبون igawi tangana aywa gillogu yangan katayenga بل awaram متعنا o kuda kumma kango daga mundi dunani adi habanu ti o nemanunga تعالى ima giri ma wunya lato ikamma kinne ma wuce lato o di daranta ko e besu quraishunu i habanu ikismanu ko gonu igo noko makkan ko nyene ko i darontenni kenne ma yani marasa parce que ni alamare me aganda wari iga sago kite bani awonne min kini marsa bismillah أفلا يرون akida tiyalli makango iya genta أنا o ko tunganga الأرض o kamana limma kaunyenga o kamana nagasi di tatunga iya genta kinga أفهم yalli ke birenga iya genta i kunyani wa ido Allah faringa na mekita i kunyan nindini wa ma Allah faringa ni imena hay na kiya ko ni nandi gay daron ta ko bedi Allah farin sabunya ni Allah farin wurni bugidi ken Allah farin gari ga bara iya genta awu ciri ko kuma nan bugun makan nyenga ko kuma nan bugun makan ko daron ta kuma i giyanga i horomanga i haibanga iro Allah farin ga nakatime noko afahumul ghalibun atokoy kunya kalle wa awu ciri ma to Allah farin ya kalle i mo gen jabuntu i makati me hina masoyenga diga Madina kharo yenga di Makka kibra keni hakaran denga tundu ke bate nanti jalla muruye Makka Allah farinya hini Muhammadu ya hini kibrenga bolu nu ko ina kun to kono in tokkido Allah farin bate alkaba kama كبرين تكيدو جنبتي كين الكابا كمان بارين وليعبدوا رب هذا البيت بسم الله قل يا رسول الله ينجن نندي دغني إنما أنذركم أنما أنجي وانكم غونغونو في وحي نيني أغاغتين دك سوغانا بجانكتان الله wahay nyam bakka Allah makatinga nta kutini nyon kolandi suge he gijankati he ولا يسمع الصم akida tillongunden tamgundini awa qirinde kannengane birambe indi gongode lungunden da maka kenya amu kuwa ay antabu Allah ganda kuma bi khanaqata kinya sawuni kinga dan hani to qur'ani bismillah ولئن مستهم نفحة gilli yangan kata yetuna ne ganda immeme من عذاب gilli yangama nyangan kata yenga kempatin ngamma kango ngati ya ko halakengo oko onya walimin orodu tonya de tilaka penga orodu tonya ti Allah farengaran kutu yani kannin nan koto har honnin ta togoni haranga nakati ya honne bani mangai gilli ona kata kem laganya into wondi bismillah ونضع الموازين ya sura na to gilli Musa kasigi Allah kuma nan sai Quraysh ne na Makka karkare maka Allah farin di seru kuma nan sai ayan qiyadi ayran gabbe ngo khirni maton sukamma ho gandi qalle ke mesere
kini digamen lagarum bainga adi ogo tungang hotelin dini al mawazin aqenjin honuma القسط kum kelemun tekani liyawm al qiyamah la gara kotanga ولا تظلم نفس inta tawa tonyangun ni nyongiya harbaniya no buampo siringa man ho ko hampo burenga kentanya وإن كان lilli مثقال golle ngandanya zarrabani lanyiraya ato hunjebani lanyiraya من خردل lilli jaje hunjenga ogu tunga ngarni ta kencanga ora puang warni وكفى awase jogu tunga hasimina jate bundami jate ndegoni ay honto baka kencendi hongorno mo Allah gara kota gollon kencenda golle lo mo hosre ora musungorni gollen awa allogom gomo hobre ora musungorni kille makni hokore korosindeni mo hiya Allah subhanahu wa ta'ala an takko me suttoko mangara tukoni angara himbe nya Allah wa khalai angara himbe nya anga tuntu Allah wa khalai be so sedina be so bakasera ilo Allah na gamni am posre anasu sagan tarondi am po bure anasu sagan tarondi Allah ko musrunga nay ayo ndan suturi dunadi nge toyne sutur ndana len kindanga iban abo ko hukuma ba min sutur amma man nuqas al hisaba iganda sere be ko kaccendi to crossindenga ken kamano ko ni ken halakin anda kinya anda nya mani sabura e sawana ma huja ma wa ken kamaninya kallin nyana a wurin kencin dinga ibra qaidan ni faman husiba uznat a'maluhu wa man la fala sirebe ganda korosi kace dinga ken kamanin gullu ina kenci sirebe kallin ga manya ken mugonga ken kamanin gullin ta kencin kin qaidan yuwi ma qaida bani odu kin kunnan dangi bismillah ولقد آتينا موسى اw sagene qarikata musa yi na digamen go aw siginda kama abajo gutunganda musa ku ado haruna فرقانا fatam panci yen kitaben ga taureta na tundu garen bugo meri halal lo haram bugo meri ودياعا kitabe ga taureta quray nyane ado wajun de nyane ko dangani allah kanna nun dangani kunni yem munye igaw kannai kamanga awa mugo yem maga haribane iganta himbe nyana jamandi allah qoseya allah kutaya hatta ga hondo menaga ibane inda kenyana kingini al iman bil ghaib kam ambane gandai anta maninya anta mani konni ken pondan angane jamani annandu moko munahirin bangure bismillah الذين ati kunni yamunye يخشون ربهم iwo kannai kamanga bil ghaibi aw mugu yendi وهم awa kunyemmo مشفقون ikanundengo awa bakala gara kotanga ikanundengo langara kotango iwatu alla wodi bate mbane ni pilloni honta nyana alla gandano atwa gunno woni ayaga wanga tarongandi وهذا kebrenga wala ke kitabe kini musa yi kitabe be gara ke bangandi da kebrenga ke qur'ana ka ذكر akani wajun denye akhirin gabenni wada qur'ana ke yankandi yalli ankum ka aga qonindini aga kutine ke dawa aga qur'ana kutana na qoni wa ma go tongondina musa gani alla kitabe ngam gobe qur'ana kan alla kitabe ke mo kebrenga qur'ana kilan kum kai
akhirin nan gaba taureta ya awa jundin nan gabai an hannan gabai kibra an kun qa qur'ana yumatunu ago saqaywa magana kutana aga tongwa magabara بسم الله ولقد آتينا إبراهيم ولا نبي الله إبراهيم يحقرن كندينغا كينيا غلي أنيا موسى كاني أنيا غلي أتغناني غلا كما بالغاو ولا غلا تغناني أتي إمادا ما كونينكي كما أتينكي أتانكي كما نكوي أتام باوا أتيم باوا كما نكوي أتي نمرودو adi kenga kamanni koy ara henta muga yagen honti adi haren ki andi hawen qaratirndi asaga di kun hawen da henta yani ibrahim kande kine gilli gilla ma balga na kharen kine mogobe agarawo iserun kunu hakre na bori bati mbugu maga parce que angana tirne yakundu asigi namrudu hotan maka takoni gora kamanda kinga ay mani metaga hakran dinga tun kebrenga haka akem pinni kimo ya atraqi bil istidlal nan segeti anga hakren tagundi dalle kinni arisane mutu na qaso mutu na kiye mutu himbe ndaqenu kenta kamane bakade an kamanganda ngure hinda ngitana yana kamo ariti ya bori nu ni koso da sagare njongi hokoren kanenga anya ndai agara bori musano ko baduka paki ko kenya malunga da ka togo da bani alli kamane na nan togo di bani ay maka ta famu da iman akin gollin ni kinye nan sigeti siringa nan bugu magayan kai ni nan bugu lotendi kata sinu yenga kata kamudanka hata kamu akina gollin التي وكنا أغتنغا عالمين تواني في إبراهيم نانتي أدو كين قبا وراكيني أو تشاو كن أتي بينيني إبراهيم غتي إسرون دغاني أليس إهابا دغاني أليس إسرون دغاني كوني ماني نتاليو يا أو كوبينو أنكم أغاني لازمانوي إباتي يندا أغو كراني وري أغو يوري وقتي سو إنيانتوني نتالي ني دباري غيدي كولي كري يتي نغا تانيري أرو بورنو هيلي هو قوري awanna kam ni kengono wonu kangi wonu gorkulle wonu merebinne wonu kre wonu jagawalle wonu gide wonu yite ko dare ni mene kanginga na genge ti dakabanam bonunga ya galle mun kulina ya kutilla di wuronda o kumini ati kuni mani kundu an kun tabaka kure kuni mani bismillah qalu ji ibrahim dangane kodo hawanuni batanu ya awakuada de o nyaage to habanu orani o ke dabarni o qadi qallem mesere qala ibrahim ati dangane kuntum antum addan kana on ngema an kunya adaga hawanunya ago sammendi de kim bangantinni ti bornu ko patienga kenda kana on ngema an kunda ga hawanu boru batiyan ko nya gana ga ma tikin ni kamaninga agatunu qalu ita dangani ajitana ibrahim ma anli bil haqq annan tunye ke wa manke an sangano da an sobin man sangana tungu me bori batin ni samta woni otunu an tungu wa an sobe man sangya bismillah qala ibrahim ati dangani awara rabbukum aga kaman began qabatini de rabbus kenya ni kamun tagandananga arungun tagandananga akenya ni kamaninga aga tanga agara kutaga nani misalihi yani ami mewari nokuna li dabari yede huwa alfitra wa tabdi'u wa ana atinge ibrahima nge o billi shedanga awa agaran ki kam begara kibe ka gara dinyi mina shedanga kiya ko ni ibrahima dari maka annan sobini mannan sange parce que sauntengi anta gare kutu ande mundo qifaro gilli ga sare makota be go digamel la kariga deben su
ikiti haguntengi di idaron tagungi maga inda himbe ko ni be so de hulani yantukun anda Shuaibu siru qad kunta fina marjuwan Shuaibu wona kingi gini sirin yana mai de ngambe gara ku be da kariga ke wa Ibrahim annan so bi mannan tumi agara jabun ko ni nan tla arizi bange be kati blagati konan shedanga ati wa ana ala zalikum min ash-shahidin parce que iwatu intanya na gare shedai intanya na batara shedai wa sangume aw martuno gila tarnum bil bismillah wa tallahi Allah tin ko awake bidan Ibrahim ti du no wondi atin kunati Allah min gara here dabari daga borinu kui hom palle aga ganda halla koy mudibirina diganu gana ay ana kin kuidu no wondi bira ke bagara ke koni aywa anna gamundi aywa ama hajusro ati du no wondi aganda halla koy mu hoy wodabar wal majama qoren diga halle ana keko jaman yugo da kemu bismillah fajalahum idiga jama ko hume yugo ni maga I worni borun no ko hina wo joppene no kebirenga I wo yigandundo kuindi honundo kentanando kentanangallano I wura meyi no kutana ina sage bakano I me maga keta boringo barkelo no kundi kendi wornu kana tagandi idiga ikahuma dingrake bismillah aywa aya bani warna kan idigante Ibrahim ati inni saqimun adin jama sa ke sabura landara ka paga killen no ni kinna nyara killen jo payimi idiga na to bismillah fajalahum Ibrahim sage ato himbe yana boru nunga kaiduya kinya haiki ada boru nun sunya kutu ho maganta ho kore boru nun dangani ara yide njongi ken kannenga ara kenya man saboda aw sini sirku I wasage ne kata annaki hamuni boru korenga annaki hamuni awa igandari himbe ganya ina wari akinga wa mun nana himbe ko kebirana kengo tokini ke golle ay agara koy nanti aga daga habonno agara kismano bori batten ko ni aga samude kentu ina kamo bangena kamo ke golle ya bangani bismillah qalu sagerini iga sage ira ngari himbe ga dabari man iti kanyemme bane agara ke golle to ko borinunga ke golle nyana anyatinu mundana ngade akada na sukutu tanyere do hillo mabani ke kamani golli bur nyana de bismillah qalu iti me dangani samina fatan odo mi lemne mu kudde bege yadhkuru tawo borinu gulle bunu de yuqalu lahu iwotini kellemne da ti Ibrahim kuni kempe debe ke su serebe ko ni wodu ne kinyana kenne serebe ge da kempa ka boru nundi wotini Ibrahim bismillah qalu di me dangani fatu bi qarati Ibrahim ay tay jamanya guma jaman bonya ni ge qarta jamanya genga aw sini jamanga yashhaduna ila shede ginda ya garanya al jamanna shedanga aga hey miqa al jamanna shedanga qarta jamanya guma bismillah qalu ido Ibrahim adi agari wakati be ta dangani kanta yalli anke Ibrahim yani wa angara ke kutukutu ye golle to ko borenunga Ibrahim anyana kinyawa bismillah Ibrahim qati dangani yani ama akur golle ke ya adawara fa'alahu parce que bal arabun qanni lil idrab awrehe nan tinda golle kinya wal mamanya akur golle ki
ati fa'alahu kabirhum iho qore nyananya ke هذا ho qore فاسألوهم agandi metu kata baringetirni yani arawuti tibe kanem ga ya haki kata baringetirni iyani kamanunga iyam batini iyana hinko nagada iyana jinki naga iyana ga warjana iyana ga kulu agandi metirni ni in kanu yantiqun ginde go sehne parce que nge magan na hantai an kunti a honso sorno himbe gara kenyi agandi metirni hadi metirni am nyana ko ina diranda sehne iranda tora nyuntuno baki dui janko anku na kamanel liga na kutu inda gara tora nyuntuno baki dui kelaw nyana ina khari metirni gande sehne bismillah farajau allah illa halam mo ko noda ke wakati inya kammo tumu adi jamake su sagi إلى أنفسهم kata duya ti hakrendo simmayenga فقالوا itiu du nogondi إنكم ila ke ko idiu nogonyande to qur'ana gande serendi agara himbe kan nogondi aw wakati aw ken